County Kenda Vatamai, mai San Francisco ki Burubura, sema mai ngai waseayani. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco, me County Kenda Vatamai. Ana radio mbulando vata mai weekend waki te kani wiki mani ana ndua tale na nonde wasininga ona vata ana e kabi benaka ni wakarambuka ndendai ni katinika dio ni singa ni bula January o ni taka ni o ni mbula benaka tiko se venga vanua ni sama tiko me kina ana e kabi benaka ni wakarambuka ndendai sa wakarawai tu wiki mdo mai nonda waka nui ni benaka tiko ani kina ndua tale na singa dhoko naki waka veitu raki ni taka ni senga soti ni ndo wakila tiko na katakata mai a Sanangori ni munri binaka tuna dhangi bekitou and
sa Amerika ngo e na tomba levo San Francisco sa tekavu me tau tale mai na uda wake lai tona raki mbata ko ngonea e levo be ki tau sa wake la toka kina na mbada sa levo toka na surusuru levo na vuvu ya ondo kain tapa kawini wina katunga ni soli tiko na idhengo ni mbula ina visinga ka rauni nda mai vese mati tiko ni kina ina nonda I wasiningo na vata se na nonda bata batongo na radio mbula ndo vata se mani se bora davo ni se tiko mai kina au sore tika mni menda na vitoma ni tiko ani na nonda I wasiningo na vata na kabi wina kanikua na laki davo tiko na nonda I wasiningo nongo na vitu na kaloko vida tiko na nonda bulangi rua tiko na nonda bulangi na kawini kua ko ia usere tiko mni mo ni seama tiko ngā mai o ti toka na wā ndo na ngona ni o tina wā and then mai veital no tiko kina ke na liu ni kambani na Divine Group of Companies vea mai wase tu ngā koe sona ka member leta tu ngā na bisinisi na wakanduran bisinisi then rauni na soli waka sama tu kina so weekenda and sasanga tu menda na wakanduran bisinisi wakambimbi weekenda to na sa biu mai tu sa mai tiko boli na vea say burubure so weekenda to I California ko ani sibi toka na wā o ti toka na wā na vea ruta toka mbeka na vea mama ni wā Dana gai mei seama tiko kina, kei po asa koroi tamana, na liuliu ni Divine Group of Companies, ia ni oti na 5, dana seama tiko ni kina sana mai tomani tali tiko kina na nonde wasini ngauna, ka tiko wu tomanda tiko vida na bula sa oti, ia goa sana mai tomani tali tiko na nonda itala noa, dana ronga itala noa tiko, ka wakatelanga kina na iwakamadale so, mai beira karasabi ngarabitu na be longa new so, wikimanio ni sana rere na numa tiko na iwasini ngono ya na nonda ve longa new sena mai na ve longa new. 7:05 na tini na miniti na kawini kua e asan na gaindorongo ditiko na vea kawini wakarombuka ni kua na mai venga ravitiko se na kiro na mai vetal no tiko ni kina ke mis temanda veta na longa niu ka kila ili butu na bono ili bungo Amerika o ya na tambana ni caregiving se na venga ravi se ngawalanga vir na tambangase vir talanga na tambangone ka era do wakatoka itu na special needs ko ya ngan rabitu kina na caregiving sen na nonda mai benga rabitu beira yo ya ni 7:05 na tini na miniti no di wasiningo na ni rongo mai na belonga new ni nda mai rongo itala no tiko kina vi sere so baka tangi tiko ani sa wakaruta ki tungo me ni lutu tiko ni tavi na kavini wakarombuka na kavini kua ke na singeli bumbeka ni wakaruai sembongi levu ni wakarombuka ke na vea sai burubura tali so no muni toka ningo una wuninda kua o sere tika mni me dana vei toma ni tiko ani ni sama I sibitonga na tolu na 2:25 na miniti. Yeah.
na ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni navengada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ninga ikani do itu na bundi nan dalos sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nondo specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Davoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay na matanalevu. Ulutanga ni toso kiliw. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 tinameniti biti na bay Singapore City, 7 na 5 na tinameniti na bay Singamoniti Amerike. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulanduma to San Francisco may kauti kanda batamay. Erto sangga yadamay na SkyTrade International. Ito mo sarang may langana, si Wati may marabi ka manengangi kinando mo mata di vale. Yung goro na nuro to bengarabi na SkyTrade International na Kemadawa, California. Kinaway State Taliso. Na Chesapeake, $5,000. Bulapek, $100. Sa Mangitipek, $500. Di niya sarang na vika o vinakata. Dalo na ika na matene na roro ng bisiketa na sudo kinagi. Na valawa kinaway ka Taliso. Sa nga nisaw mo na kanalagi talavyani. Winter sarang kinanaba ni talibone na diwan doono, ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Waya na diwan doono, ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Membaleta na namukoda. Era to sangay yadomay na SkyTrade International. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
Ana radio bulan do vata totoka nai tavi se roia mai ve chale mareao ko to tiku mai waka vo leka na waka na nanu ni venga ona sauti se dava. Waka ni vinaka tiku ani se venga na vanua o ni se amatiku mai kina na kabi vinaka ni waka rombuka ndendai wakilai tiku na mbata ka via sabu tikina na udhu na chilo e mosi tiko ya koia da sana wakalili to kinga kina na na wakamadal na signikua wakaliu te tau mandangani na nonta tu sere ia osure tiki mani se amatiku mai na ve mamani va ro te tiku na ve mamani va na dona ngona ya kero na mai betal no tiko ni kina ke na liu ni Divine Group of Companies Mr. Boasa koroi tamana via wase tungane koe sona ka member leta tungana bisinisi ke na veka e wakanana no takatua koe yo ya sibina ena be mama ni va ia ni otina 5 dan mai toma na tali tiko kina na nonde wasininga ona ni rongo mai na velonga niu ni kua kero na mai betal no tiko kina ke Miss Tema Daveta. And bukunga ni longa niu levu ka aronika na longa niu levu ndua in Bonongo, California. Ke wakaisanga ni merika tau dhoko, weekend to na i tau case and ngone ni viti to sa yadhara mai na bono liabungo kan sa talangana madhawa and na sema tiko yani na rongo i tala no tiko na be longa niu tali so me na be se burubura tali so me wakair to na ngole tiko yani na programa na nek ke na be bono tali so sa laki tukina na ngoni tuke ka sa laki ngarabi tukina na itabi pakadakadaka wati asali rau tukina na mbula mai viti koe ana mai lewe ana tiko ani na nonde wasininga ona ni ronga mai na via longa niu ana via kawi ni wakarumbu ka ni 7-5 ana tini na miniti. Sa matinga mai na dona ngauna lekalanga ngorongo di tiko kina nonde wasininga ona wakarutaki ana ronga mai val ni songo ana vi tuku e so na ve songo na sasanga ni komuni lavo, sasanga ni beibuke, sasanga beka ni na nonde tu lotu wakatikina se na nonde tu mai sasanga tu se mani songo dava tu sa mai tau ia butaka tiko e na wanoa lewungo Amerika ke mani talanga mai na bea se urubura tali so en dau rawa ni mai rongo di tiko e na nonde wasininga o na ni rongo mai wal ni songo. Sa watongo e tini ka 2 miniti me wana ka loko e na kawi bina ka ni wakarombuka endendai nonde tu sere katarava au na bea wakambula tiko ani kina vi Drew Grace. Mula bina ka sista wakanui ni bina ka tiko ani wiki mani e na kawi bina ka ni kua ni tosa bina ka tiko na Vili New e na longa New lewu i San Francisco. Wakatelanga kina ve Nika Leoni Langi na turanga ka sa waka vivu ke sarti ko pakalebu be kanda na itoke and longa new lebu ngoni kia giving ka sa mai waka ado wuli talitunga kero na mai betal no talitunga yani na sonangona ninge na nama ki tiku mai na matai ni wuli wasi ni wuli ana tiku busartunga ni mataka na keni tuku matai lalai ni sama tiku mai wakambula talitunga ni ve Leah Hodges vinaka wakalebu na sama tiku mai vikamdo na vengarawi tiku ngoria na Kokoma Private Island do bula vinaka wakando ni vinaka tu yani vikamdo wakatelanga kina ve sera tibuya bula vinaka sera sandende au wakando ni vinaka tiku yani vikamdrau se taka tiku bengana city wakando ni vinaka tiku yani Happy New Year wakatelanga kina vikamdrau na tiku ngori mai Pedaluma bula vinaka sime ke ana sautu ni bula vinaka ana wakando ni vinaka talitunga ni vikamani sa ngatalani ngula dapat tikino emosi na sivi ni bula vinaka emosi mai Nandi ka wakatelanga kina ve Vilivo na ulango vinaka wakalevu na sema tiko mai Ndawa Samu mai te levu e nai kawini kua sengatala singa levu tiko ni wakaroa e virto mai viti ka wakatala kina ve nau pasipan nene levu ni bula vinaka wakandui ni vinaka talitunga ni vikemuni e nai kawini kua. Singa
Sotini da vuta da umana, rabu kana bere
Erto sangga yagamay na If you SkyTrade hadn't been able International. to play Ikaw sa nga football, may what langana sport si would Wati you may play? barabi ka I gaw think I would've been a kinan human daw cannonball. mata di bale. Yung goro na nuro to bing karabi na SkyTrade International may Camden, California. Kinabay State Taliso. Na chase pack $5,000. Pulo pack $100. Sa mangiti pack $500. Dingi seranga na bika o vinakata na dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi na valawa ka na bika taliso. Sa nga nisaw man ka na lagi talavyani. Winter tarasarago kinanaba ni talibone na diwan doono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Waya na diwan doono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Membaleta na namukoda. Era to sangay yadomay na SkyTrade International. Siya nga ningay may tigibo nga biraw na turang ang baliruango na bewa kanike na beilelezinin ra. Waka turang may bakatag James Doughty. Raw sama ni maingele ruwa-ruwa talengakin. Nama kamay na toso ningaw na kay City Venning Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na may singlo tulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa bukelulu. Toso ningaw na vito kunikin na Divine Group of Companies. Rongoda and a radio Bulondova ta San Francisco may kauti kanda vatamay. Nalibo ni Nondo Soso, enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka bukas yung ilutaka siya baka yung kapitak. Ni kakuni lo malenga. Sa tipin doon munua, eraw ni buka dingoy kumunyo. Kaya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na jibgina. May baka na karitua, waraisi. Na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso, ng dalo na toa, na kukonta, bay nga ni ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, may baka na steak, gay baka yung loka, tabi yung kaya na kauslo, suruwa, otat ni kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio mali Bailey Street o yan Santa Rosa, California. Erang talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadada ka. Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may vera tao na New Methodist Christian Fellowship USA, nonggu chisu, nonggu banua. Ruwa na bima manyon na kabini buko lulu bay Camden, California, bima manin duwa na singilewu ni lotulewu bay Camden biti, and a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanta vata mai. E senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbelt e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau Dren-dren na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rao-rao sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluba diwa ono sa ibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona to tolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan Dua Ono, Toluba Diwa Ono sa ibarua. Erto ang garap talangan ni kanalay waka sumburian ni nanomu yaya, may nanonrato stoa, kinanomu mati ni katumba. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Mata iti nga ni wasi-wasi ni nonda iwasi ni ngona ni rongo may bal ni Songo ane kabi ni kuwa ruot yung nga na itukutuko ya dharati ko may baka sabu iti ko yani kani matay may baleta iti nga na buli ni caregiver buli ni baka rau kina daka-daka ngo na caregiving go na baka iduriti ko matay sarti nga ni wasi-wasi ni buli ni ambaki ngo ro na undolo ro sanga bulu kaba baka iduriti ko na matay ni buli and go ni mataka go na HCA Caregivers Module 1 na baka idurusar tinga ni mataka ni karusang buli singa ni bula January may Santa Rosa kena itu kutuku matay lalay ni gibi tartareani kay Nick Leonilangi tiko talanga ko ay na messenger na Facebook Messenger kaya baka senga kaya baka render be kaya ni tartar nga may o nang kising mati kaya ni Mr. Leonilangi ka sa may baka do buli tiko
Webu ke sara tiko wakalevu na wuli ni wakawakarau tiko membaleta na dhaka ngona caregiving. Ia, e na madhao rua mai ngona Ana ka rosanga bulu ka vitu ni singa. Madhao mai ongo ana ka rosanga bulu ka vitu ni singa na wakarawai e na wakaidori tiko kina na Module 2 Practical Caregiver. Module 2 Practical Caregiver e na wakaidori e na madhao katumai na ka rosanga bulu ka vitu ni singa o wakambauta e na wanua watanga ka wakaidori kina na wuli ni motaka mai Santa Rosa. Wakarua tale, ke ni tukutuku mataila lai, ninge be tartarani ke Mr. Nick Leonilangi and Facebook Messenger, seo ninge be tartartalanga mai viau, me onge se matike mni, se me unangai solia yani na nona namba ni telefoni. Oti ngani tukutuku e adharati kumai e na kawini kua, e kawini kua me baleta tiku ngā na i songo ni wuli oti and LDS Church College mai Tamabua gove kenda tau e California. Songo ni wuli oti ni LDS Church College mai Tamabua ve kenda tau e California ma tei tiku ni nonda tau mbose na wakaidhuri tiku e na wakarombuka saranga mai ongo na ikarusanga bulka ono ni singa. Madha ondua mai ongo. Rusanga bulka ono ni singa ni bula o January ana wakarombuka mai ongo e na wakaidhuri tiku e na nonroi tiko na saumbuli na iau o ia na vitu dhiwa ndua vitu 43rd Avenue 7917 43rd Avenue Sacramento tekabutiko e na vitu na kaloko na kavi na wambuta na tekabutiko na baka kavi o te asanangai wakaidhuri na mbose se na vitalanoa member leta tik nga na songo se na nondo tau wakawakarau tiko dhawa so te roni na wakaidhuri e na mbakiongo ke na sanga itu nga menda mai waka tau dhoko takitali tiko na wuli oti mai na korni wuli ni lotu na Fiji LDS Church College mai Tamabua. Tau sa leo besar na mai tiko ngoi California, wakatal nga kina mai Utah, mai Hawaii, ia na kena i tukutuku matailalai, ni sereti muni na adhe ni kina wakaleo e na madhao katumai na nonda to matai tiko ni vital noa, matai ni mbose, matai ni sota e na vitu na kaloko e ne kawi ni wakarambuka mai ongo. Ke nei tukutuku matai lalai rautal ngani o ninge vitar tareani ke sera mbale na ngasau seo selina saumbuli na iau. Rau tiko talangaro na marama ruongo e na messenger ke wakaisenga ni vitar taramai ona geisulia ni na nonro namba ni talivoni. Ia na bidanga nei tukutuku e ai adhoro tiku mai na nondi wasininga una ni rongo mai wal ni songo e nei kawi vinaka ni wakarombuka ndindai sema ni songo dhawan do lewena tiko songo dhawan do sengei mai reital no taka tiko me na tau ia wutaki ke la ni songo kethe tiko kethe na kena inaki tiko na usu tu ni kena do mai tau ia wutaki endo ni songo ia sema ni dhawanga sema ni ia sei wura dhawa e la ke tau ia wutiko kina no mdo i songo ia na ka e tali tu kina na nonda tau wata na radio bulan do bata ni tau i bura ke tiko yani do bako to mai na no dei tuku ni komuni songo mbose lotu se waka kavi mandanga mai ke waki wali tiko yani and no to i wasini ngone tiko ngona radio bulan do bata and rong mai wali songo. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So mais pandono na kaloko e na nondo to i wasiningo na vata ne kavi vinaka ni wakarumbuka ndendai o kinda wakike mni tali tiko ani na sengei sema wo tiko mai sengei sema tiko mai ne kavi ni kua vinaka wakalevu nandau sema tiko mai vinaka wakalevu nandau wasi atali tiko ani na nondo to vata ka sato mai adova tiko kinongoa na wili levu ni vitu sanga wulu wakadhada na undolu na leo ni matabu vale na radio mbulando vata sonongo na wakami usenga tuni undo kawai taka o yau na kena mai wakaidoritu ngaravitu na nondo to porokaramu ina vea kavi. Ia, o te anga indo lako mai na ngiri, lako mai na volovola, mai na vea sei vuruvure so, ke na nondra do wakaritaka mai na nondra rai, na nondra maru takatiko, na nondra to porokaramu, ke na vea kai so, erando ngai mai wuli da tiko, se rarongo da tiko, membaleta na nonda mbula, ke nda to na sa mai tiko ngoe na vanua lewu Amerika, ondo tuko na tonga, na vanongo Amerika wakatu me ndua tu na na wakame bikan dua tu na bikan se na dua bekan
na wali ni dhina mbeka roniu kaya na vuru tu dhoko na vano livungo Amerika ko e arando tali takatukina na se amatiku mai o ira na we kanda karsala kitu na ve se vuru tali so orto mai viti do tali tu beira na wakarongo da tu wakamuretu na ve kai so tundo mai tal no takatuani na nonda to wata watongo na radio Bulando Vata se amatiku mai na donango na leka ngo kiro na mai ve tal no tiku ni kina ke na liu ni bisinisi na Divine Group of Companies, Mr. Poasa Koroi Tamana, mai wakaroi takatinga ni vida na kame, paleta tiko nga na wakandurin bisinisi, se na nona bisinisi na kena sama ididi tiko na vanua liwongo Amerika. Ni se amatinga mai, ia ni 7:05 na tini na miniti, nonde wasininga na wakarotaki na be wakarombuka, na irongo mai na be longa niu, kiro na be tal no tiko ani ke misa te amanda veta na kavini ko ya ni 7:05 na tini na miniti. Na sera kataravango na veva kambula tuka ni kena veke mando na sema tiko mai na kavini ko so beka ni sema tiko mai o senga ni ridra na idamu ni vinaka ni mbula vinaka. Wakanu ni vinaka tiko ni na kalonga tiko na moni madhango wakambula tali tunga ni veke lera mbai ni valu vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini ko wakatelanga kena ve marama town roli lai busoni masei mai na Long Island mai New York sa yao na ramango. Wakai tu toso tu orto na Mozart na nona i toso. Happy New Year mai tau. Wakambula talitingani ve Eleanor Singa vinaka wakalevu na sema tiko mai noa wakanuni vinaka tukani ve kimundo mai Santa Rosa. Wakatelanga kina ve Mela Yambolea nimbula vinaka. Bula vinaka Mrs. Naitini wakanuni vinaka tukani ve kimundo na Matapu Valley na Naitini wakatelanga kina na JJ's Food Shack. Ni nandona moni madha vinaka na moni madha ngo. Wakambula talitinga ve Semi Tinduri vinaka wakalevu ve mbeka na vono ni sema tiko mai kina na kavinikua. Wakambula talitingani ve Thomas Toke Langi, bula vinaka Junior, wakanuni vinaka tukani vi kimundo, wakatelanga kina ve Jim Serewai, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, bula vinaka tali Serra, isa. Dona bonoa totoka e bingaravi tiko kina na maramango, wakambota na tamba Rosangulukan dua, ka Rosangulukan dua mbeka ni tamba vale nandua na walilevungo i San Francisco e bingaravi tiko kina na maramango ninda tume daki ada gai reida tu na city levo San Francisco wakandu ni vinaka tiko yani veke munrao na vetumbuni na city levo San Francisco wakatala kina ve Dasha Hidden Blood bula vinaka maramanaita wakambula talitungani ve naupasi panene levo vinaka wakalevo na sema tiko mai na kavini kua bula vinaka sela tangi daki mbao vinaka wakalevo na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve Drew Grace ke Leah Hodges ke kumdo na bingaravi tiko ngori mai na Kokomo Island Resort mai kandavu wakanuni tu ni nanduna singa o na mutuki Kokomo yo senga ni somi na tatanra nanduna singa na edhova ndina yani se vadava wakambula tigani ve President Lee vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatala kina ve Emma bula vinaka karua tima i mamboila isa sandende ono itaka niyo ni mbula vinaka tiko wakanuni vinaka talitungani ve kimunia na kavini kua se manilonga niu dhavo ni venga ravi tiko kina onga tiko na vili niu na kavini kua gome na nomini kevi tiko mai ve Leo Osborne ena ve vengauna Nala sa que venga
Ongo na Radio Bulletin Wata San Francisco. May kauti kenda vatabay. Radio Bula dua vata na itavi seroia o nui takania mai baka malu nde alo tiko baka bimbini sa vaka rombu ke tiko ngobi kenda tou e na vanole vango Amerika ke na vea sei buruburu tali so to sa vaka rombu ke tiko singa dhoka na ki tiko verto mai viti vaka nui ni vinaka singa tiko ni o ke lani ndandau lako ani na makete na sasalu ni waitui ndau sinai ndau Sanga ni rakarau tu na kena lebu na singa dhokanaki artoa wakaritaka tiko mai bia ue so na nonge laulawa na vida na madhao sauti artoa tuku na tiko marto una na ngonongo e sa rawa tu kila iliu do madanga na wakambimbi vekenda to na sa dhaka tu en do wakatu en do na vuturi leu ni to wakasamataka me tu sana lakoi vali o tiangele sanga na tavioka ka koe na ngonongo, ke tongendo santa suka ngā mai, tombale sombo ngā mai na makete, sa woli ngana tavioka ni sa mbuta tu, sa koe sarto ngā ia, ko ngā ni vale sangele wakarauta kena kena idhoi, sa wakarauta ki tu, ia, koe anda na numa ninda sa mai tubango i palangi na kena wakarauta ki tu na kakana, na
na wakasanga mandanga sa wakaroro te ki tu sen ke wakatu via kaniento na ka wakalolo se na miti sa senga tal ni tulionga ngatiko na kariniu ia andone sana do tale na sana tukuna tali tiko via ndona nungu tokani na madha saoti o ia ndona kausa sa sanga taka tiko na embakyongo na nungu kana mi usabi so taka na kaukania me sa wakalili taki na nungu kania na processed foods na processed foods ngona ya na lolo na kapalolo to sakila tu sa rau tu weekend to na vika to na dumananga na kango na tabi okayada ya tabi okayada sa rau tu na to salangan na sto to salivolia mai ni sa yada tu dina ni frozen ya senga walangani dona kenan rendre ni to langa mai mbiu me wakawidhala taki me roni tō wakanga taka. Ia, sa wakararo te ki tū waia, na wakasanga, na kakana, na mbula, ia tō nangai reda tali tiko indone sana, tō sa nangai wakatule wā taka vinaka saratiuk ngā na vika e na vinaka weekend tō, ke na vika e senga ni vinaka weekend tō, o tia tō ngai mai, senga ni ka raurawa, o senga ni tukuna tiko ningo ni raurau, mbaleta ni wunga weekend tō sa dhaka, wakatali tunga kino ruto mai viti, do wikim do talangana sema tiko mai ngori, sanda dhaka, so anda sa dhaka rurua waka veotini, senga nindua tiko i vale me wakasanga tiko, me wakasangara tiko na kaka na mbula. Dona ka, e rando waka e dhora e vunga, ina vono li vungo, ka wakambota talanga, na ve matini tū tali so i valangi, Ia ni sa dhaka na wakasanga, sa roni na sanga tu na kakana ni vida na singa. O tia sanga mai tawa i kontina tuyani, mai mbiu tuyani na katoni wai lilio, me ngona ngā entangi sukani na kabi sali wakatakata ngā. Dua ia, wakaangata ki tikina na kakana mbula, wakasangara tiko na kakana mbula, dina ngā ni sa roni rua tolu na singa toka ina loma ni kato ni wai lilio se, i sa frozen, Dina ni vai aia, e senga soti ni tō ni tō kani tiko na kakana e taua i kāpa se na processed foods me wakani ratuko ni tiko na wuni wai tō ke la tali te ngā kento ni senga soti ni vinaka weekend tō Sa wakadawa tiko na nomani tuba ni ambaki o ngoa, tō sa mai dawa tali tiko ngoa na ve mama ni wulo January sa tose vinaka tiko se senga. Au se reti ke mani, ve ke mani na tiko vo leka na Tombango, San Francisco, ve ke mundo i San Bruno, ve ke mundo i Millbrae, Burlingame, Redwood City, ke waka mandando i tiko mingore San Jose, ndo sema tiko mai, ke waka i senga nindona, ka ndo da kawa ni mataka senga nindona no mundo waso, seret ke mundo tiko yani na marama, na ngone leo, ke waka ni ngalala tu, ni ngole mai, na ndua tiko ngana ngo, ve ke to ngana marama i malni lotu, en ndua tiko na neto vision board activity ni mataka. Na vision board ya na vika ngai, dana lalau tukina na mbaki o ngo, me na puke atu na nonda tu i tostoso. E ndua na ka ki lani, ndau lewu, rauni o tukuna ni vedio senga wulumbeka na pasende, ni lewe ni vanua, e ndua na ka ngo, e ndau tiko sarangai na nonda i tuba, and tuba ni mbaki vows, and the New Year's resolution, o ya na tiko mbula, na nonda veso taka na nonda kana, da veso taka na nonda mbula saramandanga, me da tomba le waka lewu nda, ya bala waka lewu, ka kusoti ni lewu nandambe, ya, koea ke tōna numa tiko i wani lotu e ke tōna marama, me ke tō sota bata ni mataka, maindua na ni tō activity o ya na vision board. Ke wakani ngalala, e na vi wanoa ka u dhabuta tiko ni ongo, ni wo leka tiko i Millbrae, ni ngole mai, kani marau me dano mai sota, da mai vital no taka tu, na vi kai so memba leta na nonda i tuba, ni amba ki ongo runa ndolu rua sanga wulu kawa. Sa sivatonga na vai, na tini ka walu na miniti, and Radio Mbulando Vata San Francisco, au suriti ke mnini se ama tiko ngā mai, ana dona ngona leka ngo, ke rona mai reito mani tiko ni kena, ke rona mai vital no tiko ke na liu ni kambani na Divine Group of Companies. So ke la ni bunga vi ke mni, o ni sanando rongoda tumbeka na Divine Group of Companies, ke tondo wakatangi takatali tunga yani, na nonra tui tukutuku ni vevoli na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, wakatelinga kina na Orange Lounge, e tiko i Santa Rosa. Ke na tiko talinga nonra tu Divine Feed
Fijian Home Care na kani tambana ni Vengaravi vera na tambangase. Ia wakarurungi kia de tiko na Divine Group of Companies ka kia na iliuliu tiko Mr. Poasa ka roi tamana. Kirona me vetal no tiko ane na dona ngona leka ngango ni sema tiko ngā mai. Ngona manta ngango ona via wakambula tiko ane kina weke mundau na sema tiko mai ane kawini kua vinaka wakalevu na sema tiko mai wakambula tiko ane ve flow mbati. Mbula vinaka sista wakanuni vinaka tiko ane veke mundau and e kawi vinaka ni wakarombuka ndendai no taka ni andong bula vinaka tiko wakatel ngā kina ve sista va visikula wakanuni vinaka tiko ane na buku ni Willie New se sa sukambeka no taka ni maro taka tiko na nomani day off wakatel ngā kina ve ndau vengu Edelina sikivo bula vinaka ndiso wakanuni vinaka tiko ane ve kiomania na kawi ni koa bula vinaka sila sawea vinaka na sema tiko mai ni sema tiko mbeka mai ve na kawi ni koa sangatala ni ngula davi tiko na serengo Bill Finau bula vinaka o bi bosa ilangi ka wakatel ngā kina ve mero ni buimbao isa na ita santende ono ita kani andong bula vinaka tiko mai Fremont sangatala ni ngula davi tiko na o nauli tiako vesi mai Rewanga Santende ko ni ali mai ono ita kani bula vinaka tiko wakambula tali tungani ve Mels vinaka wakalevu na sema tiko mai ane kavini kua ve na numi tiko koe verto mai Australia na matabu vale na swinga tukana ke kaurasi ke kimdo na matabu vale na kaurasi mai Australia wakanuni vinaka tukani ve kimdo ane kavini kua mai verto na matabu vale na Nanovo i San Francisco. Sangatala ni ngula dhavi tukino andrua lei laivu soni masei. Bula vinaka tali tau, wakanuni vinaka tiko koe wana makumbuna. Mai bali bula e Lambasa. Isa, vinaka wakalevu na sema tiko mai. Bula vinaka Maria ke Eli. Wakatel ngā kina ve vasu ni tei levu. Na malo. Happy New Year, sister. Wakanuni vinaka tika ane vikimdo mai Malevani Australia. Nui taka ni ando bula vinaka tiko. Wakatel ngā kina vendi mai ko mai suva. Isa, sandende ninge sema mai. Nui taka ni ando bula vinaka tiko. Tose vinaka tali tinga na Willie New. Ene kawi vinaka ni wakarombuka ndendai. Sangatala ni ngula dhavi tikina indona birthday boy. Romeo Mbose Mataka. Vinaka wakalevu, happy birthday. Vena numi tukani na nomuni bumbu o ndruali laivu soni masei. Wakatel ngā kina ve President Peter Lee ke Sister Lee. Vinaka wakalevu na sema tiko mai. Vikim drau na matapu vale e Burlingame. Sangatala ni ngula dhavi tikino tima e mamboila ni bula vinaka. Bula vinaka Emma ke kimdo ke vesara na sema tiko ngori mai nandawa. Wakatel ngā kina vikim do na sema tiko mai na goverto na Bay Cruises. Sena City Cruises back ai. Na head girl o D Lady D ke Neila Tileta wakatel ngā kina ve eseta andirewa bula vinaka seta sandende ono itaka ni bula vinaka tiko ve ngana vanua ni sema tiko mai kina ena kavini kua sangatala ni gula dhavi tiki na Ratu Vini Prakash ni bula vinaka Ratu Vini bula vinaka ndau ve naisua to kasa vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavini kua gome na nomu ni kia tiko Nations Production.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Naita. Tu samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy sembang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kitu sana berata ini bagai singelebu, kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru te itu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta to ide ni kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te buteke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Daw kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw rungo di kina nabi ulutanga bimbi. Kan daw rin di kina nabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulutanga di toso kiliw. May ibayong giti kan daw velabeti. Romohan di 7 na tinameniti Viti na bay Singatu City, 7 na 5 na tinameniti na bay Singamoniti Emerke. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romohan dundunga and Radio Bulan Dua Vata San Francisco may kauti kenda batamay. JJ's Food Shack.
E tiku kena na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tapioca. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha babina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula? Kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Erto sangga yadomai na Skytrade International. Etamu saranga may longana si wati may marabi ka manengangi kinando mo mata di vale. Yung goro na nuro to bingarabi na Skytrade International ni Kemadawa, California. Kinaway State Taliso. Na chase pack $5,000. Bolo pack $100 sa mangiti pack $500. Tingin saranga na bika o vinakata na dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi. Na valawa ka na bika taliso. Sa nga nisaw mo na ka na lagi taladiani. Winter tarasarago kina naba ni talibone na diwan do ono, ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Waya na diwan do ono, ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Member leta na namupada. Era to sangga yadomai na Skytrade International. Ena radio mbulando vata na ngauna sa watong gairu sang bulu ka 5 na miniti me 5 na kaloko. Awa tukuna tiko niya ninta na may vital no tiko senta na may rongo tiko na nero na may vital no tiko ani kini liu ni Divine Group of Companies ya ninta se waraki kwa tiko o nanu mami wase mandangani ndo na kakau kila ni vital no takisara tiko baka lebu go ke baka nindo baka muria na itukutuku na nonda banua semani banua banga oni baka tiko kina endo na kango esa toso totolo saratiku nga na kena toso daki tiko na wili ni leoni banua kara wakila rabaka lengai talanga baka ilabo kambuta kodi tiko na kenri tuku sena nonri tuku na scammers ya na scammers bakatang kina na nonda ibol ni bange so nanguna dangai ndori ni bango sa lako tu e vida na transaction mai na nonda to account bank account e vati ko ya kabakatang kina na taliponi e sona ka inda seng sartungan ninda tanra ninayado se kebakai senga ninda kinda tiko senda yanra vitiko e rawa ninda na rawai sartunga rawai rawa da mai kuita gitu na vikai son dangele lia dikenda mango sa ambera sa lako indo na umani labu liebu se sa dageli sanga mendali boli na dona vanua sa tukuni mai we indo tani tale sa baka nga takitiko na nomo credit card se do tale sa baka nga takitiko na nomo social security number na vikava ya Otia, sana gay dito na mo baka sama na mo sanga mo nanu malisu tali bimbe ka na vanua se daban beka ko adakaba ko alisu li kina se baka raw taka na non butako kino la ko butako na ke muito kutuku sena no muito kutuku sena no mo credit card information na vika ba ya do o baka rongo da tiko na mother sawati ni tukuni tiko na newsi ke bekito i Amerika ni ndona kai rabaka ngataka baka lebu tiko ngoir nandong butako Goy ndona kau sando tal no takani baka lebu baleta ni omdanga do tali takatu na baka murie tu na bika so baleta na technology na tostu na ngona sen AI okela ni Wikimuni nando siya matiko may nabisingaw ni sana dorong o tiko ni total no takay ni bakalibo si wase bakalibo na wika membaleta na AI na daw sarmanda na AI
na artificial intelligence. Dava saramanda na artificial intelligence and the taroni taronga. O kanga ron laku may nunggu kasama ni na rao beka ni na rao na tu tora rao si tingoma na imbalin dina ni artificial intelligence kila ni nando vital no tu me viti. Yo manda ngono segi tumbu daki tu tiku mekina do vakasama taka na robot dando vital no taka na alo laku may na Star Wars koya na robot ya. Artificial intelligence ako estrangaia na mo na liba-liba sen na robot na kena vakay nga taki go endo na ka ersa kindava kar sabi va kasala tagi tiku mekina o irna kenandau o ir karendo yandre rabi na be kavango ni ersa vakay nga taka tiko irna ndombu tako na artificial intelligence me vakarao taka na nonra nonra butako tiko endo na kena vakarita kengo so na ngona iko na rao ni na nandue nang giriani rasava kaya ngata ketiko bakalibungo ira ni mer nang giriani na nomo namba di taliboni o tia iko na ni kusana tormena taliboni nandu beka verto vale en ko ngiri tiko ania era ni nandu verto ngone se o nomdo nambeka se o nomdo tai na giriani sana nangai tuku neani ni ngandra batiko kwendo na ilavo se ndona vanua tiko kina ndona lenga tumbu koso ndona ka la kuduru mo kweka ngandra baka totolo na ilavo se ndona kairo ni na tuku neani mo la kwani mo na lei kuti koe mai se ndona ka vai ai na kairo ngai tuku no irna kena ndaungo me ko sa kena ngonongo me to vital no kina waka mata bu vale me tiko ngai so na kairo ni to vital no taka ke baka indue sama ningiri ani vau ya o iko ngai o kilato iko yo kaya andondo no me tiko me kya andondo no me se tiko me korni buli se tiko beka me valni daka da vele ngiri to me kinongo yo iko rongo de tiko nandomo sa ko ke de saranga sa ndomo na ndomo na domo ina o timu se nduberto na ngone sa vati ko ya io na kai sarangai viva kasala te kitiko me kinongo menda da kava baka matu vale o ya me to vital no taka indona ka ke baka sama ni lako ani indona girva ya e vava manda baka sama taka indona taro se ndo baka tuku ni user code dona code indona ka me kutuku ne ani o ke mundo nga baka matu vale se o ke mun raunga ro kila vata se nga tali indona vanuan ro ali vital no taka kina se ndo tale o kila ni na kila na kaya baleti ko se baleti ki rau use a secret code or something me rawa ni ona kilakina whether that's really that person na watimu se doverto na ngone ko engirindini tiko nia se senga baleta ni saba kandina dina takitiko ni saba kanga takitiko bakalevo ira nanda mutako na kona artificial intelligence ya dua tali ana nomu taliboni talengai kona reida ni sona ngone lako ani sona text na email lako ani sona email ngai tuku ni tumai vango oiko vinaka bakalevo iko sa kito sa reida na nomu application and we have decided to award these to you me vati ko ya sa nomu go kere mo just complete the application dona kabaya o iko mo sana guys kila ke vaka iko sini andra bitiko na numo tiko iko o indo me kana kango wa bakle no tio sini kila ya satu kuni mengo ni o win ta kan dona ilavo me volaya ni na mo bakotia ni na information na korto wina kata tiko mai ano mo na taliboni backup so erto na tuko na mai kito we bakandita kan we would like to confirm that this is your real address we want to deliver something and avati ko mai ana kai ravolati ko mai na nomu taliboni na text se na email kenda to sa ngonongo me to sa na yandre rabi sarti nga kina ke lako mai ndona kabaya waka sama tak talemanda ndona vanua iko wakale fomu kina se senga ndona ka iko sasanga mo oli sasanga wakale fomu kina ndona vanua se senga mo waka sama taka waka bimbi nimbera ni ongai soma tali na text se na email koya ke baka senga ke o kilani senga ke baka mandanga iko senga ni ko bakandi taka maybe you did maybe you didn't ke baka evaya no baka sama ko nga ke nangona to tolondua block that email or block that number rau saranga no mo block taka na number ni taliboni sena email ke baka iko senga ni kila wakataronga do berto nangone wirnangone saramata itu na kena faito kena faiwa ni wakatarong irto nangone vale se ndo mbeka na nomni toka ni da mando da ka
meu rau ni blog taka na number ni telefone ngo se blog taka vakadava na email ngo ke vakasenga girmai eu tiko na messenger una boninda kua se na nongo number ni telefone do mai na text vakamadala te kiomni mai kuni girmai beleta na ngongo sa andona kana livu ni girira lako tu mai na boli taki ke vakai doen girmai senga new save taka se tiko na nona number na nongo contact ko ngai osana senga ni tora vaka vosar ni ko text mai vasa iwa walu vandu tolu walu lima au nangai rani na buke kiomni kina so ngana kasa ndon menda na vital no taka tu ena ngonongo menda saka kua ni modi tiko se menda tor tiko vaka mama ndambaleta ni rani na vakalenga sarangana nondambula especially with your personal information na nomo social security number nomo debit card na nomo account number na vika bao ya esa senga ni ngi kakedenga esa vaka tu online na taliboni sa rawa na kakedenga nda sa vaka tu mna no taliboni ta senga ni vaka iliu on ngandre basar mo lenda ben na mona riden na computer dambe na computer sa ngeroni ko vaka kina se mo soma kina nomo email na ngono na kakedenga esa tu nomo taliboni which is why it's important menda na gangaroni tiko na tikino ya da vital no taka ke senga ni ko kilando na ka taronga kabina kana taro tomani tiko na da vakaronga sere na kavini ko ni sama ivotongo etini ka ono na miniti me 5 na kaloko nonda tau sere kataravangona via vakambula tiko ni kina ve po sangiri vasu ki kau bula vinaka ngiri vaka nuni vinaka tiko ani vi kimundo en singalevu ni kua singalevu tiko ni vakaruai ka vakatelinga kina venela chileta na wangaliva bula vinaka les ive mbaka na vano tiko kinangori ngeda wiri tu mai vango kela ni senga sotini au na vano ni vengaravi tiko kinangori vakambula talitunga yani ve mere ani keve mai suva dombula vinaka isa rato vakarita kati umengoni ka tubu sartunga na uda to sakila vinaka tu nan raki mai nondai ia kata tu dombula vinaka mai na Bryce Street vakatelinga kina ve ratu epi mbatirerenga nimbula vinaka Jim Serawai nimbula vinaka vakanuni vinaka tu kani ve kimdo na kabi vinaka ni kua singalevu ni kua se mataka dombula vinaka mele vinaka na sema tiku mai na kabi ni kua malama na honu vakanuni vinaka tu kani ve kimdo na vetinani vakatelinga kina ve Apolonia bula vakarua tuinga mea vinaka vakalevu na sema tiku mai Apolonia vakambula talitungani ve City Veni Oliviti vinaka na sema sara tiku mai bolatangane na kabi vinaka ni kua di Lady D dombula vinaka vakambula talitungani ve Eseta Andirewa vinaka vakalevu na sema tiku mai na kabi ni kua senga talani ngula da vitiko na serengo vikimandrau na tiku ngori mai vingori San Rafael se Pedaluma bula vinaka Michael Oliviti vakanduni vinaka talitungani vikimando na kabi vinaka ni vakarombuka dai and Radio Bulandu Vata San Francisco ni sa votongo etini ka 5 na miniti me 5 na kaloko.
na muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da How do celebrities like Justin Bieber and The Rock generate hundreds of millions of sa dollars? tipin doon munua around ni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gay wakay loka tabioka ka na kuslo surua o tatni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se ang wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot ka na nagkemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ito binunggo tati ko ni hepatitis B. Ya sangat tuni bakilaw ko ento naka. May adabo ninggilay tawra na hepatitis B test na madaw-saw. Asama nilidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali man ang matirero bagyo. Sa kami biki na manila hindi kaya tataro na hepatitis B test. Ritartarmay kinataliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Erto sangay yadomay na Skytrade International. Ito sa nga may longana si wati may barabi ka kaumanengangi kinando mo matinibale. Yung goro na nuruto bingarabi na Skytrade International na Kemadawa, California. Kinavay State Taliso. Na Chase Pack, $5,000. Bulo Pack, $100. Sa mangiti Pack, $500. Tingin sa nga na bika o vinakana. Dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi. Na balawa kinavay ka Taliso. Sa nga nisaw man na lang italadiani. Winter tarasaraw kina nabo ni telebone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu membaleta na namukoda era to sangay yadomay na Skytrade International. Dendran baka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka sendrakin kita baka na itos nimbula ko ni lenga sinui gawa nana maki mai kina programo warotaki may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu banua ruwa na bima manione na kabini buko lulu bay Kemandaway, California bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemandaway biti and a radio bulando wata San Francisco may kauti kanda wata mai. Sa nga ningay may tigibunga biraw na turang ang baliruango na bewa kanike na beilelezinin ra waka turang yeme bakata ki James Doughty raw sama ni maingele ruwa talengakin. Namagamay na toso ningaw na kay City Benny Raturla. Siba na tinikaruan na tinnaminiti e biti na may singlutulebu. Siba na ba na tinnaminiti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningaw na vito kunikin na Divine Group of Companies. Rongoda and a radio bulando vata San Francisco may kauti kanda vatamay. Senga din ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketu na kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nabo di telefoni Viwan 21 Toluva Viwa ono Saivarua. Ertong garab talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Era radio bulando vata vekendo vakitali tukani vekamnina singay sema buta tikumay na kavini vakarombu kandendai sa singalebu tikoni vakarawai vekemdo me viti tukuni tungamay ni donakana uda ia vakilay tali tungana kata veketo ya sanango tauna uda salavata tu kinam batambatai to toka tunan raki. Di sana rei tako mengori me bakawa bakamadala takatikoyani nindana mai veto manitiko ke na lilu ni Divine Group of Companies na kambani ka bakarurungi ke tiko kena na Divine Pacific Food Mart bakatang kena na Divine Home Care
wakatanga kina na Orange Lounge. Arto na tolu na business ya wakarurungi kia tiko na Divine Group of Companies ka kena iliuliu tiko Mr. Poasa Koroitamana. Dasano wakambula saramandean ve Mr. Koroitamana ne kavini kua, timbula vinaka. Bulavinaka una isa ni bulavinaka na matavioka ni warong tikumai ba usivi kemni na nonda ni daka tiko na nonda tiko na bulangi na nonda bonongoe California. Vinaka. Kila nira na loma taru tiko ira na nonda toleo ni matabu vale na radio bulan do vata na usitu manda ni nonda rubi tala noe ne kavini kua. Ia ni mbera ni doru tarania au kere rauni ni wakamadala te kiom ni mandanga ve ira na sema tiko mai ne kavini kua ke na sa wakadam beka na balawuni ngona ni sa mai tiko ni Amerika kena sa mai tau yawu tiko na kamba ni lewongo na Divine Group of Companies. Vinaka una na dangunga puas Koroitamana wakasa warita katumanda tiko una. Ya ngole mai Amerika na rusong bulutin kalima na ketin kadio ni Disemba. Na rusong bulutin kalima. May na ketin kadio ni Disemba na embag sawat ya may embag walukin na nanugutiko boli Amerika. Sandin. Ninareda ke ni aware chiko na page ni to kampanye. Ndalam kinando ni chiko me baga nanu mini embag wali Amerika. Lendola na koro mai bentuk belau. Dalam kena koro lo mati bentuk belau. Na wananu mi mai bera na kampu chiku me banua na ve kamera wati na bakwali Amerika. Totoka. Vinaka sa tiko pura na bisnis kan bal-bale ana baki walu no ni sa mai tiko bolingo sa tiko bu nangona dava sange mai tau ya bukina na bisnisi. Bisnisi registrata ki waka matenitu vanua ike California kakine na federal na katini ni singa ni okotoba rusanga bulu tin kabitu. Register ya tunga otinga sange tiga bu na pingarabe na maten January rusanga bulu tin kawalu. Na bisnisi game tiga bu na rusanga bulu tin kawalu. Totoka. Mai te kabuia sa te kabunga na caregiving na home care, Divine Home Care? Ia, te kabunga na Divine Home Care ka te kabunga tunga na vale. Te kabunga ni ro ne to vale nga donga na room nga ka ro katatume ni ro vale bolong. Te bulelai. Totoka. Ia sa mai tau ia burao na caregiving utia sa niu wakarita katuka ni na Divine Group of Companies eva sa mai wakarurungi toki nango e tolu na tambana sa tolu na tambana ni business na Divine Pacific Food Mart wakatanga kina na Orange Lounge. Kela ni endona ka undo loma taru taka wakalebo ya ngoni sa lebu na agency na home care. Ni agency ni ngoni toke sa mai tau ia burao Amerika. Ia, kia mani sa mai te kubuna rawa na nomuni agency ia. O te angai, e wakana nanu dhava ko sa mai basonga tolu tuki na wango na nomuni businessi. Na businessi, danaka undo daka mo klatole mo ndo kana nyo do daka mo ndo katole mo daka na nungu bukan tindiki. Iya, mo wandika na surrounding na bono ikutuki na. Wandika na dio tuku nungu bukan tindiki mo reda na bula bukan labo ni matentu Bula bukan labo ni matentu batake na daba na roni i vito mani tunde ni viko misalnya do na nomu retirement batake na kena tosoi me sona kamera na me tosoi tunga na business me kako ni bakana business ni toke kondo na numitu nduringa me ndawa ya obvio bodala na banana me daka kuni reason mungkin ni toke ya nakanga obvio karabi kan kata nakata menda ndure dono do business me balabu problema daka na nomu bukan tindik daka nomu bota taro
Dabana ka wadru matuna bi la ko na bi di tampani song beso. Iku kelai koran iko tumikina so na talano ikoran me watoman tukin na nong business. Ana ka wada ka na matenya ba kinu bulo kumai. Wa mai tumandanga warong tu ber tu makau tu. Na dabandina nganita nan rakini bandurin business ke. Ko ya wati unakina na home care. Okila na home care sena agency ko adam chike na rawa weekend na itoke. Letani na vingarabia tikituni non tambulan da sing me buli da tale sen na kasaga me buli da ngaike me maka pepata ki baka kina na non da vinga non da rani vingarai. Na formality nga ko offer ta tungo na state. Yo na kan yon don mo da ba ke me tiwi ko na state certified kai paper. Ya, oken tadi itu ke satu weekend ya, nakila ni Wingarai. Wero kina nonton itu pun. Kawati pun serna ena caregiving belata na bunuh itu kina na kena benua boy California, ena bunuh telango sentaros. Tu na kena benua ngai tu na kena raki. Karoro kina na mai tosukina ni bisnis bu. Santina. Ko ea ko sa mani le na wakanana no wate a ko sa mainduri tali kino ya na rua na tambana na Orange Lounge wate ke na Divine Pacific Food Mart? Ya na Divine Pacific Food Mart wa may wanduria. But ni ure ni kla na ni wambimbi oya from experience. Tando la ko ina vi menta wambimbi menta sali chuku wate ke na nonda clients. Dala ko ikasa ndo wale mga nakotutuna noodles enda toru tu nela wo ngai da kana chuko bagada o ngai la ko kina nongo bagana na mo bandure na stoa na mendona no ko buliki na stoa na ngon tala bulite chuginu o meni buliki na me buki kenda na itoki kila menda bingarabi chiku na bunonda bingarabi chikina we still eat good food. We are staying at home Okan menda kana bina chiku ya o bulia sarna stoa Wali sar ndo na kena lori mera ni dili masar tinga kina weekend na Wingarawi wambimbi anda tui na bono ni dakanaka me kausaranga ni kena nonda ani karura ni kena mai toso na business ya ya gauli tu sara ina wali pakame daka real estate balata ni uri da nalenga ni kena nonda ndo la ko mai ke Wambimbi ke wape pachikuma ike mbimbi ndondonga na no credit points. Ke rani ko may wape patuma may singi bagi tolu tu sa bagi vida sa chunong credit point. Reng ai. Wala lo malia na mas tau chung na matubu bali. Ya ana buno ko ala ko kinay na real estate. Na real estate ko apartment ko ala ko chungori Orange Street. May lang talchakin na nabalikan na Orange Lounge na nonrabu kewir na chukina. Pataki makakin na kanda irna kay na kanda na ngoni tukin bono biti da tike sa kanda na kana nonda binakatu nonda sa nakakatalchunga kanda binakatu da sukanga ni wali sa kanya nakakana bukamit. Patoy utalaki na walikana. Klasa Garamuchi ko na kenroin na kiro uni de keno to ya. Totoka vakoti. Dava manda na nomini rai na veiran beka so era na via mai vakandurin bisinisi. Tum beka so na nomini pakasalam beka me vakana nomini amai to yavu. Me hadava tiko mengo. Okelani na auroni kaya na tamata kede, tamata tambuia ni rongoada na itala noa ke Mr. Poasa koroi tamana. Me ambaki vida ngai Amerika. Sa mai roninda kaya ni sa rawata binaka sartunga ko na American Dream do tukutuku ni tu ni sa mai rawata tokango. Na dam beka ronio ni na vaka sala te kira kina. Ronio kaya utalenga uoka kina. Dam beka roni no ni vaka sala mai veke mamnia sa sanga tiko yani. Sa mai sanga bulu tu roni kaya na baki ni mai tu Ito naka waka eu manda ola kuma waka waku tu lima o andara mo lima vida na nung sala waka lima investisi ya o luwata
talu pakai seranga ume nyusa lagmay tole mo may wakan tinti kemanda yo sana numo mo may tumeri ka pambibi bekan tanda sa mapya pamain da daga bina katuen bebiti nyo sa do may merika gori santo tele na tig mu rando ka tumeka you going to green a pasture ya dono nung kita tahu weekend tanda lagmay baya. When you come to greener pasture with your position back home, it doesn't bitaliw work. yan inay tutu. Bitaliw tu yan ibali na tutu. Lisoramay mga to yung kanto. Do nga kay Amerika nga Sangge mito yab. Sangge mito yawe. O karir talaga nang wala chukumay ko ni lago chukumay. Ko ni sa turmay na nung ni lavo ni Prompton Fan. Ni marra may bukan na nung ni may toyab. Blata kyo ni bela ko ngamay ni sa may toya busara. Mechu ko na kani bia kare ko o kachu ko biki renan to bia toya kanta nito kay. Ro chikenda bina kachungo men toya bu ena caregiving. Business singo blata da kila bina katu na kene wale. Ya o iko nga mo nakaba na no mitabi baka ito ken business. Garaba na no mo baka dindike. Nakaba na no mo planning me binaka, no mo budgeting talaga me mo bamuria na no itu ka ba kay labo so naka ukla weekend enda sa kila tume so na sa nakatako tume baka navitambanen so mibiti en rawa the drawback nga ni baka enda ko tume sa tume na labo. Eu nanunggu lagu-lagu me asing lagu-lagu binaka. Ko kila ni lagu me satuan do nela waktu nunggu tal. Ko eu register takara tunga kina bisnis ya sange tosu chiku. O sange full time nunggu bisnis. Na 2020. Ngona usare de kina ni sange roll na nunggu bisnis aran karabe. Ngona to abu kina wat part time tunga kin. Part time tu ya sensor tunga ni somi. O garab tunga bisomi tunga mena North Bay Agency do na company home care ke Amerika. O daga tukino sando tukino bereto. O sa to yung tal do na nungu home care agency. O na via wuli dele na kaneda kada. Wato niya via na kaniliu mentuno ka na buno na lang kina na nungu marketing kito na lang wato chi. Endo tala nakao kari kanda kinito ke kanda binakata na ilabo. You have to spend to get money. Iko mo bakang taka. Eu kala na matimba kanya baka ubang taka whatever money I got. O bimama taka saranga. Nakan riso na caregiver. Nailabo nga ko ela ko na text. Wata kena ilabo ko na marketing. Ero bimama tay. Wata nga ko ela ko na matintu. Lako ko ela ko na marketing. Bata kala ungela ko butumay. Sige sa tunong ko network wera na ndonggarabi. Ya nga nakaongeza ka onge marketing au sange reinforce tak nunggu marketing. Ko ando au babin binakatakan yo ni wasia may natikin ng gorin balat ni kila ni bunga weekend na baka durin business weekend to na ito kay manda indo nakango to senga so tinindo turti ko baka bimbi nang bimbi ni marketing. Na no mo boli taka na no mo iboli se na tambana daba na no mo bengarabi asa wili tiko baka no mo iboli na services ko ya o baka din tako baka binakatakan yun ni wasi tiko indua sa may raunin da kaya sa rawata binakatiko na bulan na sasanga na American Dream endo kay nakito do tuko ni taltunga you heard it from the horse's mouth na marketing na kaya ng bimbi na marketing yan na no mando ni sa may tiko kinanggo sa may dambi toka kinanggo ng bisinisi yun ni sa raiwa politika muniti ko sa tiko butalanggo do tal na mbakivo dava na no muni raya ng bisinisi kar sa may tawya butalito ngango ando mbeka na kao ni bia bakarita ka kina Eu do na kerkere kala ni sa via bukan turin bisnis da bilomani. Dena. Ke labi competitor. Ko tal nga bembula iko bembula. Da dona usutu lebu mendo chiko be ke ko be bukan turin bisnis. Me sama chiko na lomam. Me binaka chiko. Que voy a bukan turin bisnis ni corrido kaya sa rawa chiko me na bukan turin bisnis.
Kira-kira lakukan ikina. Duna turang bilang turang arto chika usa maruta ka satu sudah kena arto bisnis. Arto kita untuk may vital noche. Okla ka sa na baron tu. Ando wa severo tu na kau da kapa. Lebu nango na bikenta na tauke. Labungan sa rot sa bakang tagsara. Bakang tagsara songo na timtebu na mate. O singka ni dana non da culture sen non da tradition. O kanga mo wasiana no mo yaw ni business budgeting mo ando singu kango mo taro ko na no mo tile sen na no mo kai bailot sen. O ka no nga dun melakukin na melakukin singi ilabo ni business. Doon kami na kamo sumiko. Eu sou meu, singi nongo na ilabo ni business, sing nongo. Tu sandu mai wakia watanga Yang Ito sa may wakiwatan ko sa loray nila ni kau sa rota. Ana no ng business, sing nongo. Eu nongo tinga na kengo isaw, eu sa libo nango na. Au sa suret chima, au sa akla ko ika, au sa virtak tuwa ng kengo isaw. Sandi na Então kaya tu nando tu malu-malu mutalanga tu sa wakia watanga yani na ilavo ni sa di tigo no bisinisi vinaka ya rotona turanga rto sa vakandurin bisinis tingo sa di taltunga wa rongo da tiko ni sana rongo da taltunga non rto itu ni beboli ni sa rto mai bito talitonga na radio bulan do bata tale ni da bakasama taka na kanga e lako mai nongo bakasama nango ne sa rto tuko na mai kenor tu sa di tingo ni to bisinisi me sa di talanga na ni to tuku ni beboli me sa rto mai advertise na radio bulan do bata endona kana nongo marau sangi bango nongo bakasama competition is good baleta ni redi ramanda na India na China na Asia rau ni dua na shopping plaza ya vida bata tu na store na non tu store na Asia na tu store na India toto bata nga nakarboli taka so nga nakandu indi tok nga bakalalai yeran du tok so nga na non retoso o kila do toro ni vuli mai kina vakalivu se dava mbeka no menirai nungure etala bachu ko tatandra ko na line ningon salo chikin ko na commercial area na nungu tatandra ngo ina chini namba ke mulia ke na tulai misto na sanango bersangele tuki de reda ko do na office kito sa chikin ko sa nito office mai center na sa property ni kambay tamborua release renting tel chukubi na kebalang rental chukubi kito na kebalang ito sa manito head office ngo chukutalen ni bakatike ni ka ndo tel na vale non kani kame balung bulutu ni kuli rental chukame bikito chukutalen ni ando tel na vale is on the line sa bito chukina na nungu interest kaya sana man doon sa Arabia 2 months or 3 months time sana nito okay ninda sa ni ko baka during business sa mga kubeda ka mo tatanda dina no mo vision and then you make it to be aware with your staff kito ni mataka na nito singa ni strategic plan kito keda na staff na doon me kito lako keda na families mali tuna matabu vale ando na muno rasong chicken no hotel may Sacramento guys lebu no soso kito sana kita ka nga berarti matay ni ngonongo kito sa kito may kinito head office duto nito boardroom na head office no kito sana strategic meeting na nito boardroom ni mataka totoka we'll include the family after the meeting kila merakala chiko na business ko itaka talchunga ng bulan matabu dina Totoka wakoti. Totoka sara na wakasama, na may rongo da tiko na kabi ni kua, rauni ukaya, vike mni na tiko bolingo Amerika, senga talangan yun iba ko na natu na be sa iburu taliso, maleta ni kila tiko na nodoto bata-batong go, tawi iburu kede, koya na rauni ukaya, na wakandurin bisinisi may nabi sa iburu taliso, na be toto bata ke tu ngana ke na vakasama na vakana nanu bata ngao rau ni li vaka anga te kitalanga na banu da banga ni sala ke vaka tiko kina ko ya na be tu kuna tiko ani rau ni be tartar mai be Mr. Poasa korita mana ke vaka ndo na kaindo bakarita ka mai ko ya ni tu vaka rau me na vivu ke ani be ke muni na ngandre batun vaka salam beka so na vivu ke
E sa tu wakarau koe mena o se atu ani na nona kila ka ake na veka mai laku duru mai na vono le wungo Amerika. Do tala mbeka na kao ni vea wakaritaka? E vide na ka o varetaka tali chiko e. Totoka. E do na ka o kerkere ni laku me ko sa varetaka ni sangitos lek ngana nung bisnis. Tobule mo sumiko. Kala mo sumiko me bisnis me laku tenga na nona laine. Ne labu ni bisnis me laku tenga nona laine. Berata na bisnis na tuwa kata kana vika ni toso ni bisnis. Ni kusa me engage te kira tu na tamatataka. Mereka kun ngi kinta dal tamatataka sar singsun. Sa may beso na nung bisnis. Ke laku chuku nga ng bisnis na kena laini, laku chuku nga way ko na nung laini, na nung beso mi, e nang bulan ng bisnis. O ya undo nakando barataka ya eliu nango na weekend na ngon tuki into may chungo. E tukuni nga ni sabi ko anto bisnis salak sarami na kirilaw. O ya usang kaya bakibili chingango na nungu didi chuku ni kampanye na bisnis ko si bisnis mo ni. O ya umba ka usang kasi. Singli mo na nungu ilaw. Na ilaw ni bisnis. Berata rawil tel chunga kino na nung tamatalagalak. O na marura chiko na tango mga chiko na matuwal nung tamatalagalak. Ya singo yaw menakin bisaw na bisnis berata kima mi contribute todo ko kina. Menge raniwango. May wichi kakina. O kala ni rong talchango e wichi kakina. Sa chungo doon na nito tubo-tubo me kito sana toso e wichi. Sing tubo-tubo lelay tubo-tubo liw. Sana yado may na kenangaw na doon na talimba ka doro vitalo may buri. Sa chukto na pepe ni kao sana ke wareta ka ni nadaba na nito tubo lewu may wichi. Totoka. O kila ni lewu sar may wichi nandun doon minabaka tikina. Kanto na wasini lila lewu talanga na magtikina. Totoka. Kanto tala ka o wareta ka una. Kila orida na nanguna go Amerika manda kento. Amerika weekend na ngoni tuki. Na business wina kan doon menta tuya bukina na caregiving agency. Baleta e lavo lewu. Lavo lewu ndaro atamikina. Kay ken karua elele na nung kompeta. Wirike na sakilangan ni business ni kebiche they'll come for the Fijians. Baleta na nanda vingarabi ndo time. Ya na Fijian ndo time na nanda vingarabi. Wirike valangir sa singing garaba bakaliw. Niyo. Stoa, oyo na nung katakabanga na stoa na ukunda nga na caregivers. Me poli nga may nakakana ni Vici, me ramay ka na chuki na caregivers. Pero na do tu vaya ika, patagay kanda sa may chike. Di ba nang tawana na ni Vici? Dalangay na stoa may Sacramento, daw tataka may nakatakakan, daw katumikin. Yang nga na inakilim, na stoa singi ba tumbila mo chukubiyaw. Iya, singi ba tumbila mo chukubiyaw. Iya, na nanunggu na kinaki, mawukay rikin na nanonda caregivers. Kwa vive kana tu na nanda kaka na mgabiti me rabakani tu na stoya na mado sa uchu na o andambe to ko rongo tu na ni interview ro interview tu ko te nandu na nongo staff na nongo former staff iyo eleki wareta ka chuko mai do na ka tu chuko ka mendayan ramai ni research ko na mendamba di leki mbula tali tu bir na wekanda ngo na India maybe ti. Karato tu kuni chingo ni billionaire. Tu ni chiko o cha sali da chikin kasama imbuta ko da no gustete jiwa yau. Bo dili bota kana kaka na kibeira na nongu tamata da kibeira na keke bus. Era tu ena living. Samai tu na nongu bakasa maya. Pele kambura keciko may ng bulan do wat na madaw sa utimbaka. Gona nung gubali sila so kadib ko may na office na utina na interview ya o wa ngiri ko ya. O tunada ko sala ko kina ke may but beside the point nakanga weka ya. Enda vela ko ten mengo na sinido no dabe ten tu kin mevich. To sabi may wanduren do nung business ke. Karaba na nung business. Gawin na kata mo vito ko niya ng bulan may vale. Karaba na mabito ko ng bulan may bali. Enda tunggo na kana wura-wura. O ndo tala na taga chikubi niyo sa birta kan do na badan do ni nando na bonongo karongan yo sonangeli. Watu mbang mitabino birta nga bango nandalo. Nandalo aro nilay. Birtalia ko singita dumbita sa nando ko ni kaya na bulan. Tumbo ngamay. Enam bulan ngamay. Iya nanggel may binakachip. Pag-usip nanggel ni ko birta ka chuk na matendalo.
nalomana nelo na mesosoa ka bina ka chiku ya ori de chingo ni veo na tuku ko la chiku na mado saucha sanduna ka na eu ni la kutuna advertisement no ira na itauke nambimbi ortuna mbula na stoni kandavu na kaba wana na chiku we na mbete obukia ni rutu ngoni ni biti o kentanga na ngoni biti tungo meta kay mele toko na talchiko na business na India o chamen kay market talchinga ni business ya o kentanga na ngoni ni biti asanto na vi wakal lolo virata kimekan tapi na kadeka nga mo wara kanga na indolang me biti o ngai boleh mekin na kumkakan iyo mo sanggali toko na talchiko indo tentale asa lakini karua may bakangatakan ya nito Nimbula. Senga ni madala e dawe e mai davu ka koso. O tovo le talemanda. Hello? Hello? Iyo. Wasota. Mai davu ka koso toka kia. Roni. Okay. Iyo. Sangi rongo di kam ni vinakango. Hello? Kera te ngā ramani bebo soti, mai dada buka tiko ia, i ango, o ke la kero sanga i sea matale mbea kango. Rongo di au? Ia. Hinaka. Mai dada buka kosto ke kia, ni a waka madala takatonga mai na makete na kena mai kona nanongu bulangi na madao sauti. Ia. Dua nanongu former staff, former employee in the store. Ia, mai dabu ka kosto ka na tikinea. Roni ni to mana talemanda mai? Na mai wakalabi tira na Asia. Kwa na Asia kwa tunu tuchu kwa ni turanga bilionia. Guri ndonga na ngon India nungu supply na store. Ndonga na ngon India ndo supply chunga mai veo nge me kochu kwa. Singkila na mai na tunda kuni ngon India me le buta ko dakina na nongu caregivers kwa rasa chiko rotungo. Pero caregivers saranga ingir tal mai veo. Ko unge choki na meu na forma ko ala ko mekina na visurecha. Meu na bandon te kia wen kina blata. Au na kerker vi ke menina do wat chiko mai kina ni tu sto me Sacramento. Sacramento. Blata na mai tunda kuni nunggu tolu daka iliu ya kwa sa bitikito. Mai tunda ku ya nona chiko nangoni ni India ngo. I mean kwa nangoni India talango ya supply am chiko mai beo. Iya. Kembali na leo naka na mataron kina au satu kuno chiwa au kadib ko mai mikro vital na mother sauti. Sangi kila na dama na wuni na viala ko. Ya oyo ndanungu tatonga kenda me sama chiko ngana lomanda da vilomani chiko. Kau sabi na kata mo bukan dur bisnis ya me matai mo dakam na no mo bukan dindiki. When ni bukan dur na no mo bisnis ni ore da kaya ni bukan dur bisnis chiko sana wai labu chiko. Oi ko dakam na no mo groundwork. Dakam na kan dur mo dakam. Iko sabi takamanda na wanua Orida, ola ko na kena vitamban. O sa tabaka nga na nomu kango, nomu taleboni. Roni reda nga nangona nga ko rongo toki ni tal nong gori sa dabo. Roni reda na tambana ko of takatume Amerika. Na weibu ke ni business lalai. Ora tungo le mutu na kantamban. Iya. Dia donga nungu taru ni bakarita ketiko mea ni supply batanga nangon India batanga ko supply mai na divine supply talenga virtu supply mai na divine ke supply chuko nangon ngo me ko tawabo ki chuko vira na kerasa sulia non roda pana oda ni mangiti na burua na tabu so chuko tunjoka na baka mau pana supply batanga me ke tunga chuko runan dola na burua
Non retupek. Na non retupek kan do na bibalom tigile rudan do la sing rotan do na burropek. Na kene karua kala menda bitatani na vingatida. Menda vingati binaka. Dina. O eu nanongu via bos chango blata okana na wuni nongu abulia na stoya nanongu nanumir kenge. Me sabe que le itu kiso muna nonton to kota chinga na noodles na tini mati na tini bul makau. Kata kanin dal livin Karena sarang ano kanang bele o kana ota tayo kandalo kinaika mayviti ni olivin chiku. Hanga na buni kana aboli na stoya iya lolo bira sarve o na ne pagaro na daruya ni do chinga na ito kengeli to kono chikuma endo nga na business endo na do tentale. Kaya santa na kota may na alo da kina burubura lewa ko Amerika endo sengan rota do nakar. Vinaka wakalevun da mai rongo da tika na wakamadal ni Mr. Poasa Koritamana na Divine Group of Companies mai wakarita katika ni leu sar na kabi vinaka roni kai na kena vos taki undo rongo da wakalevu beira i Amerikango na kena vos taki babalangi roni kai na nuggets leu sar na nuggets roni roni mai tora rawa na vital no sena nona i wakamadala na kavi ni kua ke ndona ka roni takeaway na takeaway mai na vital nongo me vina ka tinga na yalo vina ka tinga na yalo to vilo mani tiko koya ena roni ka na tos ni business tos vaka business there will always be competition always competition vina ga me good competition tu sange zaka teki kenda tu tiko ni kinai o wambota ni waka samataki irana sando voli na Divine Pacific Food Mart e senga saranga nindua na kena nindua na puna mera na biu kina mera leo tatal na tal na banua kesar marau takatiko nga na ilako ni Divine Pacific Food Mart na kena do kotiko ani na kena kakana wambota ni na senga nindua na senga beka nindua na kana wakabuna mera na leo tatakatali na kena kakana na do tal na banua ana nunggurai ko nga to sana vito ko ni tiko nga nondo to business na ngoni to ke me kuninduri nga kandavo me nduri ka didi tiko nga katawa mundo vinaka wakalevu Mr. Poasa Koritamana do tal beka nakani ve wasia na kavinikua berni mai dava na dur vital no Endo nga talaga naka o beka o eu tiko na madalo ko may sanala ko mikina na nonto yengo nando na kor doon korsar may bunuliw. Ya asa ubulia direct sa nga nanunggu stoa. Ya o kakina na kay binakina ng Davito ko ni Chunga baka ngonito kay kartu mani tu sama ni oda ko na saro to nakandaw. Siyo na maoli. Tu binakaninda to ko ni Chunga beta nailabo na to Chunga na nonda sok ni lotu. Nanonda chikina, nanonda banua. Yan ang una masalah mo kinando na ngonito kay may market takina chikundo na business no na kayesya. Ngonito kiya no nga na visumi. Ilabo nga na doiri nga buwan na visumi. Tabo nila todo kay na doiri tani le doiri chuko watay. Na doiri takina tan chuko na token business. Kito na token business kito chuko go. Nire kito sa bibu kichuko na nonra kito na ngone. So na song lo tu kito sa bibu kichikina. Nila bonito business kito sa tiudoir ta nga na no song na ito kin bono biche kanta nito ki. O kani kanta mendaray mo kay almatu ay na nonda mo katulo atikin na boli. Nonda to tos Kito compete ko na mo kay stoa. Kito compete nga mo kay toki. Kito que la cuento que ve nakanda bonito que la buena de talaga chinga ve que tanga ni so bonito que se que na maoli se que ve bonito que o se ama que na dona corro se ama que na dona asano se ama que na vuelo tu ni bici o se ama que viti la ko chava
Mentari itu bakal mutua. Kakunin tamai boleh cukup kina dua, cukup mai tahun tak kunin dua, katukun cukup tu milion dia merata ngarabikan tamai. Siapa? Nilawan singi tu irius tali kina nonton banua. Sa wirta kasar cinga nilaw gitu tundak. Vinaka. Irtu konga na supply batanga do baka nga taka kede tiko na Maoli Mart na Kandavu Store bakatelanga kina na Divine kirto na turanga tu sange mai toya pungo dua bata kede tinga na no mundo supply ya Nito supply kede juga berarti sa cukup berito na kanalisin ya na turanga sarngango do nango ni bichi kwa sala ko kin nango ngo nango staff sala ko kin masange musuki kito kona bunda ubia warita kin bate meronga na pulang bulango di bira na marong chukmai ni kuwa na wonu na channel eso na lemuri ni lapwa o kwa ko tamai kwa me bibo se kita kachu na mado zao chi na kai na nona nga na kali lai ya kona kali ya mukito undo keriki na sponsorship ni songo ningi to na vikuri buli me bichi so na viwatora de tekni vikoro na host tekni 7 na baksao chi kito kambani mandongo host kan Enrique 7 host kan to na 7 tal vivu kina non riduru na ngone buli do na kori buli I mean ana bono keto na ngalel apa ni na waka business ito keichiko itu na non desam Vinaka. O ntua nga nungu taru ni tukuna ni o koe via mai savia tangutu vi ke mundo mai vi koe no mundo supply ya roni ni waka matata taka mandana tikine ya Sanga o supply iyo buanga iyo tale mai vi kito kana sing ta tane ni tela bunila kito nge boli le buchuku ba o koe nge bukan do ni koe mbalata na kaya da kabo koengo na nungu market ko wasa establish takarotu duru deliveries. Oso te o sa senga ni reid ke ni rawa. Gori, Vinaka. Usata iya. Naka kwa musiti yau se kila e mai market takina tiko entua bentanang kay market mengi ina na rina ni market o kana na kaivit na toke iya na ilabo na raw mika kiwi toke ni business o toke ni business singi toke o sing musiti o kala ko meu ko me tuku na kiwerto na Kandavu se kiwe na Maoli Mart musiti o nga nila ko ko kinando tale ko anda binakata tunda me bit me nda walele tikir na bulan grasa tele tukar di ba katunan da economy bindo menga me toko na tele tuga kala na do tal nungu taro nungu rongo tinga na nomuni baka madal do tal nungu taro go do sati kongo yo matanga do na kana nungu do toko na kede tu na na toko na kau maro taka tu na kena sama i didi te koe vidongo na business na Maoli Mart na Kandavu Store na Divine na Food Mart wata kirto na Fiji cover mai Pennsylvania o tia sa mai duri mai gorto na o kela ni tuku ni tingo na Sky Trade but orto na korto sanga i deliver tikono na food na bula pack na mangiti pack orto ya sa didi kede tikongo na supplier lako do turia ya kede tinga mai from the same supplier lako tinga mai buana turanga nindiango do sangai sanga tiko kim do mando buke kede na toke ya do mateni nungu tarbi kim ni mai na kanga urongo da no muni baka madala tiko mengo baleta ni o kenda na kai biti na toke inda sa lewe baka na kenda tuku ni exponential growth and a lomani vida na embakingo senga ni daba no muni rai na nungu rai ni na lebunga ni non to sto na kena vinaka weekend to as a community me baka ni to sa lebu sa to wia na we state kede so don't you think na we buke talenga ya baleta ni sono bonu ando na senga ni tarara na Divine se senga ni tarara na Maoli sa artoro ni na tarara to na Sky Trade odi non to kamba na Sky Trade odi na tukin kamba
siang mande ni kilau, kilanga ni orto ngana dhorobongo orto na turangango orto boli mai orto kota mai wana non rtu na supply batanga ko ni wakamadala taktiku mai ngor. Maybe it's the same Indian guy, ko e supply tiku mai aberto. Orto singi boli sulia searching apa free beroto nunggu supply. Nah itu supply kita nih. Na kai kaki na singi lang kata kan irto kompita kana na strategi ni marketing ko da kabeo. O kito na kambani. And home delivery berarti nera living. Na living ko naka kotumbe na bakana nabi mo bulian do na ben deliver saran na matan katumba. Ira tungai ka ira torana telepon rawada investor. Iya. Na kai mo siti au ni a interview ti ko na turang ko interview ti ko na mado sawati. Tukuna chiko ko ya. Benda rai era tungo na milionaire ave vitoko ni ra billionaire ko tu na kondo to kondo to chungo. Sing me milionaire setelah ni billionaire. O ko yang isanga ni so mi balele na nona bera na susu ni nona supply. Tang chungo mai de gri chau chungo mai na visita. Ya kartu sing to so sum chungo na sto. O ko ya matanggali batanga ke kito na to ya chungo. Kito business bobo mo to doko na kanga da kino kito. Betar tu sana le register tu ya na registration ni store ko kito sa chiko kito. O ko e chiko na supply ni na registration ni bulk supply. Wholesale. Tu sangala kan ngon ni bichingo merto le register and store. O chame ngai supply tikira tu chiko na mai o kana ni tu supply todo kongo. Santina. Yo, ni Savaya, e senga ni dua na kia na wakana nanu mando vitala noa me rani baleta me wakani savia toto wata tonga nom do strategy ke na markete, ira na caregiving caregivers, e senga ni do via mando ndambe ndonge vitala noa takawata wakadab to takawata nga. They've got another concept kona na packaging is a big deal, waka orto package takawai orto na nonrto na bula pack ngai tiko na mangiti pack o ke mdo sa tunga no mundo market ko na deliver ni wir na caregivers na vi madawa ndo lako tiko na delivery na vi madawa e roni ndo mbeka na wakana nanu ya waka samataka mendo vital no ameroni didi waki batanga O sa kadibu mai na turanga ko interview ati. Tato ko nunggu staff nga kero kan. O asa kadibu mai nunggu office na singa. O cha kero mai bitala no o sulia buana nunggu offer. Atin reda. O cha ko atuku chuko ni kortu singi tu dakada wata chuko indua na tamata milione ke yesia. Kala indua nga na supply nga ko supply chunga bikito. O kila sa rongo dan supply ni kitu sa bangara import license, export import license. Sebenarnya lagu mainan itu import export license begitu tangu tu biko kena. Sali sangat telu ko na market kitu sa chuki nunggo which is to household O ko sing cukup na license ya. License cukup begitu. Nangon ini which kitu sa banturin bisnis rojik. Santina. Wala to ko may doon maramango interesting competition Iyo. Koya interesting competition yenda dola tu na nonda to bata ngo na radio bulan do bata me nda mai vi o sei tiko nda mai vi tal no tiko vi bakarara mata kitiko na sombe kana kai senga tu nindo matata kina sobe kenda kanda vi bakongeti talitunga nda vi tarai da kitiko sema ni business dava eto samai wakanduri tiko senga walenga Amerika ina vi sai buru tali sombe letango endua na kala o lebungo ninda samai wakanduri business na ngoni toke o tia au ayo mantanga ndona kana gu marau takatiko na vi tala noa ni o tingo ni sa toso tiko na nondo to me wakanduri business i walangi me nangai lako tali na kena isema i viti Belata ni toke la tiko na lenga lewe tu me viti. Ni rasa ngole tiko ya na ngole na nek na programa ni nek. Belata ni sasa nga na daka me viti Yo, o kentungo toke la ke tu na resources tu me viti na nondo tu ya umbula. Keva kawale nga mera ni na lako ya ni na kena market taki walangi. Au bambuta ni na senga ni ndua na puna itiko mera na mbiumbi kina na ngone me viti mera lako
Me tō lako mai vango. Waka bimbi matangai na programa na neka. Nira sa lako tu vai ai. Ko ia, o wambota sa roti ke andaru ani kua. Se ndua tale na kani ve wakaritaka mai. Teman-teman ko bina ka be tumdo na radio bulan do mata. Bina ka tale tengah ni wiki mundo. Dosulian to na ko na meron ni will the same level playing field na kinakaruan nga o kaya nga kanta na ngoni toki kanta sabi bonduria na non business na me sawsawat nga nalok. Dina. Ya, si maybe na punan tabi bondur business kina be sawsawa kanta angkarabo da sanga datakaba na non tabi baka doni business. Situ no doni business nga na no register ta no mulijin. Lew telaka tu me na tabi ni doni business. Uda kaba chiku na mandrabo chiku na no research. Reda chiku na bonu era kuita chiku kina na no clients. Reda kita usa me kato do chungo na bulan do bat. Na reda sing do bia kasar mali na no tuka blata na no clients sing chiku na bulan do bat ka. Ni na radikal tala I was always reluctant in putting my money in bulan do bat. But okela ni robo pakai type chicken na company kebichi. Why not? O moroni bibu kikina. Iya na bonu era chiku kina ni to clients. O putting boleh metin wala na undul na biyang bike na pagmantaan ko bagsawat si Mel Domingo Rosol wala na undul and that money goes to marketing iya okla kaya me baka na nondaray ran doon na nguna me kanta vital na mga na hindi baging business Dina na wasya na nonda strategy lewu to na alam ni goli kanta chukin lewu to alongan niyo Okla Santa Rosa ko to subinaka chiko na agency na Eddie batike na Divine balata ni kito wanga taka chiko na nito kila nito kila ni wangara customers wangara clients bimbi nga ira na clients sini bimbi na caregivers. Toto vata sarto nga yo kento to kila ni satu lewo. Toto vata chiko na bimbi ni caregivers. Kung na utumsa na bimbi ni caregivers ko uli kina stoya. Meron ni rana kana chiko kita. Na iya kesya nga oyo na stoya wa sa tuku na virtu na kito lere na kino na tuk wayo lila tunto na bulia nga mleta. Bimbi chiko wa na caregivers wirta la rakana chiko. O sibi na kata meranga ikana chiko wada ni rale rawi labu chiko mai. Kaya merakana me ko ni bira nakakana na ko ni na noodles chunga tintuna se noodles tin bulu makau ai singi binaka rakana ndroni kau kana ba binaka anu buni kana nungwa turada kana na stoya ya o katalchan na sing sucharan business binaka na stoya ni ratungo mikong ratuna wiki China kay kartugo but they don't do what turada kana stoya balata nungwa na numikim ni na caregivers Dina, vinaka. Ndo nungu taru, na nungu barungo da tonga no mni waka madala taka tingu mingori, au waka sama taka niuni ko ti edi dake maior to na mbula ke Fiji ke, mbula caregiving Bula Fiji caregiving. Na waka na nanu batanga ni sa didi tiko na Divine na store manda to vital no taka tingo, sa didi tiko nga ya sartonga i duri dake maior tongo, Yo, a vida na caregiving agency asa didi tiko mai Santa Rosa, o tianga i mai didi talenga na nimberni ga mai nduri na Divine. Senga ni tiko no muni waka sama ni ava talenga yanon rito rai na kena voni caregiving agency rito asa didi rau toka? Ni umay wadadana no rito business? Senga ni waka dadana ni salak talemai sandu talengo vikenda to vaya Senga beka ni vai ano mni wakasama? Iya, o eu ke baka ngoni toke na kaya utokon. Na kaya musiti o kinango ni sanga me kutata ni na neto market na ngoni toke ke to wali do kisto chiko. Mengi ko ta ki buana ni to supply nga ngoni India. Le munda na ngoni India me supply chiko nga. Kuni mai market te kito. Kana nomni to kuno chungo ni una ni or tu non ratu na kango siya nga sing non ratu. Non na chukume na ngoni je tu tunta kun ratu.
Santina. Vinaka, wakau wakarita tiko ya, leu na ka anda mai vulida, anda mai rongoada, sa anda mai wakarara mata ki tiko e na vitala nongo, ko ya na kena wakatule wasa na ge wakatau wiki muni. O kito usana mai vitala noanga, mai wase ngā ni sona ka ndondonu me wase mo ni ki la tiko, me rau ni tō tiko watakede, dua watangana wano tō ntāme watakede tikina. Vinaka wakalevu ni mai wakarongo da tiko na i wakamadala ni Mr. Poasa Koroitamana, dua sa roninda kaini sa mai tosa vinaka sartunga, Achieving the American Dream, na wano levungo California. Na nero mai vital no tiko ani ne kavini ko so mbeka no mani wakatataru ni ngai roni vitar taranga mai se roni ni wolo talinga mai boa Poasa Koroitamana tiko talinga na Messenger tiko talinga orto na Facebook na Divine Group of Companies serto tiko talinga ani na Facebook vinaka wakalevu Mr. Koroitamana sa wakanuni vinaka tiko ani na moni madango na no mundo strategic planning ni mataka ni taka ni na tosa vinaka tiko ya. Naka na valeu. Naka. Ni sema tiko ngā mai, do manda nonda sere ni bera ni ndangai rongoda ya ni na nonda veitala noa na velonga niu. Me wakaua wakari taka tiko ni a, ke rona mai veitala noa tiko ni kina ke Miss Tema Daveta. Vida ngana miniti ke rona mai veitala noa tiko ni kina o ke la ni sa reirai waka rau tiko ngo Miss Tema Daveta me na ngolea ni na leivili niu e na mbongi ni kua. Ia o se wakarau takamanda na nerau iseama, do manda na itavi serengo kau na via wakambula ni kina vi kia muni kia de sarana seama tiku mai ne kavini kua na wano dhawa ngau ni seama tiku mai kina. E sa iwurawura dhawa ni seama tiku mai kina na muani madhango, do manda na itavi sere mai ve Rosie Songeta na Radio Mbula do vata San Francisco, me kautiki anda vata tiku mai ni sa watongo e tini kawana miniti me ono na kaloko. Hey, que la
Na radio Bulan Dua Vata, San Francisco, sa may wotongo e 8 na miniti. Me ono na kaloko, me bakawa bakarita katiko niya, me bakatalangao ni sana rida rao toko may ngori, kiro sana may sama saratiko yani ke miste manda veta. En nonde wasiningo na, sa rongo ditiko mai na vida na bula sa oti, o te amai dengo toka, ka sa may teko buta kita litungo ni kua, e nei rongo mai na ve longa niu. Lebu sartu na longa niu, ya, dona longa ni u levu ndua ka waka ni rongo da tiku mai na ni rubital noa ke Mr. Koritamana na caregiving, ya. Dona longa ni ungo e bina ka menda mai tau avu ke kina, se o mai tau avu kina mo dhaka, se vian duana no mo bisinisi, no mo agency, this is where to start. Na kena i tala noa, dona i tala noa tiku ngo, se sombeka na i tala noa. Enda sana wakambula sarakina vi Miss Tema da veta ene kavi vinaka ni kua ni mbula vinaka Miss Tema? Bula vinaka sista una. Ni totoka tu ngau ki muni. Ambaki vou, eh? Sa ambaki vou ni taka ni sa tosa vinaka tiko na lalao na kena rawati tiko na vikai so e mai lalao teki tiko ni tiko vuni ambaki ungo. Warida tiko dona no muni video e na singa vida saoti ka wakaungeti o sarami o sure tiki muni ane me ndoro mivital no e na kavini kua ke na sa mai tiko buta ki talitiko ngo se mai tomani talitiko na nonda programo e na vi e kavini wakarombuka na i rongo mai na vi longa niu. Ia, nimbero ya, au kere muni wakamadhala tiki muni manda, wakambula manda vi ira karasema tiko mai weekenda tou, se weekenda aru e na kavini kua. Naka valia vo sista una. Na tango te malesi tangi valu, da veta, eu me kitira moala me lau au wasui ngal karua matuko. O batiko i Santa Rosa, California, Amerika. Baba chuko ba caregiving savia tinka 5 mbekane mbaki. Nubuta kada chuko Amerika. Buta bina kasartunga e na dhaka wa caregiving, eh? E na longa niungo. Ia, na vida na singa sauti, o rongo de tiko na nomuni video, sarava tiko na nomuni video. O ke la na kena mai tiko bu na longa niu, na programo na longa niu, a mai ke rondo mai vital no kena e na vi madhawa ke marama kau vesi, eh? Lewa na ka endo mai wasia koe, lewa na ka bibinaka momona, do ke rondo mai vital no takatiko, e na non te wasiningo noia. Ia, go endua na tiki ni venga rabi ngo se na caregiving o ni wasia tiko mai na singa ko kerea veira kara seng berambeka ni se reida na nomu ni video ke rao ni wakamadhala mandakina se o ni tala no mandakina. Naka sista una. Iyo, va vital no sar na postia, eh? Waka unge timbaleta ndona bono ke tuli uli taka kinungo. Ebi kero vital no batika na barang ngotor kan belum main kue. Kila ni kue sali bono bangkar ke gibekina. Ucalin ton makasare ni non gula kayani. Kero sa vital no sa sarngo satu kun sarmo kue taring yau tu kani yo mi viti. Oh sa vital yang bagi sa kero vital no sarach ko sa kasar kue. Kila tema usi ni via
au sin bia varo te kiko au vina kataka mo varo taka viko e wa ke gibali ni viti e sona ka sin vina kataka bia au but au na ronga tamanta no masa ta story to no ko bia au sa o ti manto na toro ko endo na was ni lau salak mo ko kerbital no toro ka mo som ko endo na was ni lau na gelak me ke au no ko me bato to bata kana nei sau ko e bina kata ke mai bir ko sa sanga kina le bata legend sa sanga kina sa mani wa mboti ko ya balata ni totok kana ni ro me vital no na singa o mani kaba ya no ngai duru mai sa me bisau na sa sini baka me toto bata na ni ro vital no baka na tubu ni takata kan donu me ke ro vital no kina mateni singa sa me bisau like she didn't keep her part of the bargain ko ka ko kila ba kata kan ngu motoka gai to kill the camel straw. She went on ahead label on a policy and I didn't know about it rotong ingiricho mai but ni abang kata chukon motoka sino membaleti ya balta sali ba kata kata chukon motoka na tunta kan ngoni kata kila tarayo valevu na singa o chau o bango o apologize o terbi buso tibi kwa ya sa o tinur bitan lo sa second day baka un ketu chukna tura kila meu wasea kata ni sa kene katolo ni complain o rongoda ne lo machka ne beksa o tembe ngo no da kada kin kila o me baka samta kila sanda bi da kada ka ratungo na paramar lo chumi bi terbi da kada kila me nge mista da chukna lo ni da mista tawa sono ka ba ya kila kasaranda sino mata bata amani un kitu na meu wasea wala kala ngone amani wasea ngondo salomana ngona maramongo konoka saga uwa really ko ko bitana nungu reference saga kambotia we kila sanga baka ngawungete usamba ni posta kasara na video yako mbita chuko 3 days ago ya ka babu vital no sara na kango posta talanga nakani FIPF page babu vital no sara bike mami liberton na leni song gar to bike vital no tani da kaya giba kete chiko kete bina kata me bina kana ta kata ka menda bibu ke we see na ta kata ka we see na kilka sama ni ta kachungo na ketu vital no ta kachungo ketu vital no rongo chikino andi senada balatana Fiji Indigenous Foundation ketu vital no chungo what can we do kila me bina kata kina kangwa because if there's a bad reputation there's always good reputation na buni buno kita kina arbina kata na Fijian caregivers balat ni sale buna record bina yo ko so no no la lain dala kina go mele da me baya sa bakam bantu asa balat landua ya Rani laki wakatini wakarusanga bulu taki ni tosa na vital noa ni rasana li vital noa vital noa taki kenda to na Fijian caregivers ko yana ka endo baka rerwakikina na matangali reputation vaya ba mantu asarga sa ko manten total ya kla mena singo posta kina au tortale vita tale na kisi talenga ko kila abuse ta kita lenga kina na gase mai bi sotal na kango sotale na ngu friends kla rambita mai te na staranga no posta kambaleta kila en tapi marroi ya ta nanu mi ratalenga no kanda ni rabia takaka kila bago isa ngunu gorere kabina kambeka menta buli iyo dina saranga meta kana vital no menta weta kla beleta ninda via kata kede vale mi viti ke mengaravi na via bina kamenta buli mbeka se ndor kamera torete tikenau no numa na FIPF se portona vambisi ngor bakerto pasa wamboten bina ka me gata kina buli la meta ka bakalibu na buli na awareness baleta na caregiving indui na kisi indui na kisi ni gase na watangin din din bula to mataratuki na indui na kenang garabi so may weekend daw reta ni sambala na takataka sini refresh ta kinakilaka baleta ni service saw na tools back na equipment ba ka takibi record santa bala tu rabedin setaba santu intu sa lib na kabula ko mair sa sinkila garabi ndas wis lib na takataka sa sinkila na kenra ba ngata ke
Dona kabina kamenta vitalota ke karani ta kasona pulu waka santa kai. Rapuli urna sa dindembeka, they need to be refreshed with knowledge and urna la ko mai ang kamera vuli menta biosita kai. Sino tolong bakasa tra chubaya. But going good discussion. Endina todo ko andona yang ona na buna yo mantanga matini ngono sengi rongo dakina ni sa waka adu vuli tiko Nick Leoni Langi. Au sa tukuna sartinga au sando tukuna paka wasoma na vuli. Na modules ke de waka tabuli de tiko ikia de na bina kambeka bikim do na waka agencies tiko bikim do na itoke ini agencies mando na ndambe bata lore bata na curriculum se na bika ke de waka tabuli de tiko balete sa tiko nga na ka ngandrebi me bulidi me baleta na kan waka ibola or the certification by the state sa tiko nga ya ngai tiko tali so na kalala na rauni ka ni benga niti wate kina nanda tumbulo kende toe ko mbeka ya roni ngai o katiani vena ina curriculum ni vuli ka sa dhaka tiko baleta ni sa didi rau tiko indora programa ya ana nungu waka samo yau de na binaka madona ngai vital no kino kem dona sa waka didi caregiving agencies tiko ngoe au tuku nango sistani kila ni sona kai na baleta na nonda tumbulo kende toe na nonda toi topa mbeka ni waka sama ni sobi ira nangase ira na tuku na mai ngo wase tiko ni ngo tema na indo o ala ko duru matalenga indo na kisivango o mbuini ngone senga ni ndo na ka dhakabwa waka companion sartunga na mbuini ngone ngo ya wana mbuini ngone ngo ako nge ndo tuku na bio ninge walunga na kaloko sa ndabo ko sa lindabo senga tal ni kirona ngai soto me adava na wal na avito na kaloko na mataka ni sinkatarava. Yo ko sange do tuku no koe biau, but ni kilako ni u tutondu na ngone aus asa more than 10 years ago. Ni kilako au sa tutondu ke ako ngai do tuku no koe biau tema. If you have friends, mbelate ani e ondo le relieve tiko na moni madha, wai? Do tuku no koe, if you have friends, if you want to go out, feel free to go out. Ya na nongu na numo yau, private client, nungu na numo yau ni sa donu sartunga na ni rovital noya ni sa tuku na mayong bumbu be yau sa sulio ko bi ngalala mi ngande ya sa ngendo lako tungu royo na ngande rala ko may nungu tokani ke mami lako tu na ngande na bongi kila rua tul ne aua le staleani ya o tia o senga ni kila o yau ngona kai roni to na lenga kina ke pakai to senga ni ngangaroni na vanu e tiko kina na mbuini ngonengo na kila na security endo tiko iliu na complex na condominiums i Menlo Park o seni kila yo na visinga vimbon ke deu lako tiko wolo tiko lako yanre tiko ira io kiro na vitala no na vi vakambula taki kila high and by o yau vi security sen kila o yau nindo na singa nge lako mai o lubi mbuini ngone rume vital no mbeka batiki security sangai tukunoko ni oyo ndo ngande tiko yo as far as I'm concerned siang sartunga ni dona nungu dhala mbeleta ni mbumbu sakavio sulio ko vio ngalala ya na nungu Fijian mentality o sianga ni waka samata ko yau ni sianga walenga ni waka daka tiki tiko mbuini ngone o lubena talenga as power of attorney waka daka tiki tiko nungu mboso tiko na kanga na valek tanga na tal nongo ningi tukunoko vio dona buna ikusana dengu kina, but that was elder abuse. As far as I'm concerned, like elder abuse vada bondo lo mana vina kana buingo ningo. Yo ya so na ka kenda senga tu dinda kilai and the tur tu baka mamanda. Na bune au tu kuna kina de na vina ka mena mai waka talenga na vuli ka waka eduri tingo e so na matangali waka sama vaya to ko tu mo kenda tu beleta ni tu senga dina ni kilai na kena ndui. Elder abuse, Iyo. Yeah, satu kun saranga ko that was elder abuse. Iyo. Pana kisingo vina ka disin ko tada kena maramango ko sa badingo nga na maramni biti sa ko tomo kwendo na kay walang may bingarabi o kay man ke ka me ala ko sa ko me ala ko sa sa kila me report na ka ba to ko sa o sa silvia stress out mo ka o sa la ko talon line o sa mani tortal mendua kila it's
Entora kago me ang saranga me da ka ba me da vital nota Vital ka me da notaka. iyo me da vital nota ba te meron ku ni ada chu na kago total mendangana ki so ngai ba di tora lenga ngona noa bala tu chukur na regala ko bumay la ni to kirta ka ni meron me reliva kwa ni rasa senga ni experience binaka sa senga ni kira kila binaka na system ni kegim sa na Amerika sa taring sar manda may liu na isaw. Kasi bercing kilam tanga na taka saber ni meron may reliva. Sa ato may reliva kila ni kana do hendo ba? Enda barta kana kami daka na katudok no kana sangay rin la ko rami taka. Aman ni bukay na hendo ba? Ala ko kwe nona na taka. Taka mayo kwe maramgo kwe reliva. Lesu mayo kwe nona taka sare timbo ningon itu sa ulu na tuira. Ya bana tuidake. Kila ocha saba ngo kwa. Hai wada betul na marang wada betul kasur kwa. Ausin kila kwe tambahkan bekana nona kain tabo gai kambeka. Sama kan maramongo ikun dondon mo ko ni takabaya iku sare tani saleng kabaya piso ta ko sin dondon menda betu kila sange bango ko esa tarung sarmene sa usember ni midaka yena ngona mai dakina taka sini toto bata kena non kila gai talo taka chubio ko kila tem dor kamenta tuntal ngani babinaka kem ka sarbio me taka mer tukun kem ka rasin kila merat ko na nga pandon ni resin kila na ba ang takanan tamang kan hospital bed na kabaya mera iyo ko siyang sa tarong sa milyon na isaw papa ko isa kilanda da biyo buke Dina. Da bia buke ndo talanga na kauro ni ka ni lebu erba kadalai tiko kina na kena do rongo tiko ibiti salah ko tikani na caregiving Amerika yo $500 dona singa $3 $100 dona singa vatu ai senga ni pakamata taki se senga ni tuna non roba kasama ni ndu na kisi na irna mata sona senga ni mata bu vale ke de ratungo rauni rasoma tiko na $500 na visinga merangarawi na wira na non rangasi Yambe kan dona ka ko rangela ngamai sa tiko mai kila vida ko sa kila ni rangela ko mai sa to ka mai na sa ando sartu ngamai na exercise book na bills kede na ka kede tu merla ko mai mer mi dak me sana somi esa ando na kavina kaya ya sala ko bata tali tu ngamai kina vakasa mai ami na nungu dak sa tuku ni na rauni na tureo $100 $200 dona singa ya kerangela ko mai me angin de tuku na ni na Ronan Rau 590 se even 300 de so sar tuku na sarang sa soda gori buge vakasa matako esang manda ni do tutore tiku na be mama ni lawa ya mai biti yo mentanga mai tiku ka ora sa bulan dalam dona singa ya mentanga house. No stava só, tá nem vendo da cara, me estou no cotivite. O chama na tudo ka mentonan raw sa bulon dona 24 hours nangonea iyo. Tonan raw sa bulon dona na libin. Só tá então da cara sa kanibuli weekend. Sabu sar na banwa ya au da kina mandanga udur na agency with an agency na private Ito biya buke meramita ka na marami relief au sare da tuna barin da ka ubosota klan batani tabi biya buke iya sa chuko talaga sa bakara ticket panta chitaki kenda na nonda albinaka na nonda mera lautu ngamai sinta binaka na taka klan da sangara berbe so mira lako klan bakanda lelo mantali kina nonda senda pakai klan so nakabaya binaka ko tu chika posta mendalo me binaka mendalo dina tanda taka menda bingarabi Dina. Kila balatani it will always turn around and come back to you. Dina tudo. Dina saranga. O tia sangai tiko so ko na reliever la ko ani mersale bisosomitaki. O tia ngai o iranga na ko nonra na daka ngai musu katali na ken risawe. O sambundo mo saranga ne longo ni rongo de so vaya Waka sala ko mai me sa me relief teki koya. O koenga ngai na nona raiso. Kila ndan duinduitu nanda rai. So ngone vaya nanda rai.
Senga na nungu thakathaka ngoa iau, o eu kadhivi ko mai, iku sala ko mai me sosomi te kiau, e tuvi au nandondonu, me u musuka na ke misau. Iku na senga ni tora kede. I mean, really, that's the mentality, eh? Inda nduindi tongona, nungu rai matanga ni asambo, senga saranga ni dondonu me vai ambaleta ni, koe sana mai sosomi te ki ko sartunga ea. Dondonu nga me somi nga na lava nga tortiko, eh? Ne lava nga o somi kina, eh? Somi kina same rate. O saranga ngor, nindin saranga, sista. Iya sa tunga nga weekend, so nalbaya, ibinaka, sa tos kuminanguna sanda visa o chumai, eh? O bambuta ni na, ato na vital nongo, eh? Mena visa tak nanda ba sona waro inda kadaka, eh? Vika menda pilo mani pagalibu. Supaya wasa chungore pasa, eh? Enti na star, endo na chum da buli, chum na pilo mani, tikun tabi nanumi, eh? Nata kadaka, maro inda kadaka. Baleta na nonda lotu saranga na ibuna uli bu kana kanda takaba bira na nonda class anda to sarba I mean it's another subject como nga na nungu vingara saranga ndo reta na vingara saranga ndo tarang iko lotu iko religious kila sanda lang sar iyo kla but nila bu ngona bira ma sar kalutungan nila bo rasin kila na kalundina Sandali duren bangum dali da ka total nga nungun salara ranitan tolo tali kinanon ra kilanon kaluyan tali bingkarat. Yes, sa experience din non tambula. Dina to doko, eh? Gai o tia ngai tu tale so na kona na le reliviani. Goe roni veital no taki auroni kaya runa e sana, eh? Dana e sana e so sa le reliviani e livi na kadhake na non radhakadhaka, mai beira kara turiti ka non randina na dhakadhaka, eh? Era livi buke, era livi sosomitaki, ia na non rabengaravi e vina kadhake. O tia sartu tali te ki koe mbiningone, o nangase, na matupu vale, vina kadhake na non bengaravi me sa mai dhakadhaka. Kind of tricky, eh? E via sensitive toka na tikina ia, eh? O tia ni so sa orto nga orto saranga na matapu vale orto sa senga ni vina kata saranga orto me lista lea ni o koe ka madhakadhaka tiko orto sa via tu ririli wa saranga okay lan dena vina kambia ka menan dua talingana kena vital noa weekend to na itoke Yo vamos to nama tu kona kisibangur vina kame yo manda ke ka ona chukuna kisibangur ona tu kuna reta o koe na na primary koe na dakadaka ina vina kame laku mai to ndambe kede to vital noa baleta ni me solvi kona chance me viso taka patango na dakadaka yo lo nga mai just to relieve baleti koe na buku na ko la ko mikinango ya bat ke ka sin ke tibi ona sin laku mai yo vamos to vina kame to ndambe kede to vital nota kan de roni ge rongoto koe na indui na kakim do sare indui men ngai babi na takano ta do slivi ko na chance me biso takano no barinda kataka o bambot and then we'll take it from there na sinro ni bango balato ko we kagu we all caregivers yeah o se o bambot eso pasar tungang ko na kisibaya sa o chinga sa bading ko sarnga to na family sa durma ke orliba do bina kamendo kilai meta kuni binga chida iyo dina saranga sanga itu eso era la koe ni relieve rangi lei o ira saranga bakata ki me bakamer sange li viso taka na iso ni dakadaka sarali to so eso bona so ni dakadaka ya sandu tental vital noia quando mumbula talam takalipaya esa ya do chico ya do chico so weekenda boten na ronga do chico na vital no da chico Iya kenda lili weekend sarna awikla experience taka na matanggalin duin na taka tunggo so rakutek non taka sarle anak taka so balatan ni ravia taka kila nakanga na taka na baro te talbi ko na sang karon na binakan taka hindi na sarga kanda lo manira then ya the merkela kina non kalo na non da bingarabi ni nakana binakaki na ninta taka binakan non taka taka urida Kita kami nang nunggu taka taka ni lengkangan ni saya lupa ya na taka taka laku tungamai laku tungaya ni kalau taka taka na kalu na punan taka taka kin bala tangwana ni binaka chukuna lon binaka chukuna nda bingarabi ndalo manira kila taka bandun tonu na taka taka kanyo lawa kita kana kay no museo bingatida sa kwa ngaya ona sindenden no banu ona stop tungana lenga ona sinda taka sindo biya ngiriti ko yan ni bala tangana no mi bakaraw no taka
Oh, minta sandang karon ni nang takatakan tapi ngara pinta taka pinang minta takatak. Dina todo ko. Vambo ta sa roti kenda vinaka saranga. Dava vinaka di vital noya. Bentang garo na saranga na nonda takatakan dan dinata. Dan dinata ko talangaya. Na ibakaraw nga bakarutaka. E na bakaruta kita levi ko. It may be good right now. Iyo. Gay baka sama taka. Iyo. Vinaka vakalevu berninda rumai vital na kaviniko do talembek na kani vewasia verto na sematiko mai. Ovia wasenga ke bukan darani vital nota kasenda bertomdanga na pa agency sare da salib sarong marta kondo retanga ni duen dalapan agency sandor kan kumara we Dina. Latani klan da kadaka ni lebro las kumi viti sar migration da kadaka ke bukara ni rto pito kuni taka me ntona platform merapuli kina urna nonda rami viti klan merapuli paleta chico dona it's very challenging na kadaka na nonra may assimilate na culture ni Amerika rabia da kadaka ya chico tale na culture beletir kiba lagi domenta nonda accent rendre meranda stentaka and then dona bunu and then torani bibus betal no me da kina na vuli se and there's such a but there's this other thing about na culture in America for them to understand assimilate kaya nirlakomai everything is boom it's so fast and it's culture shock going on time ke second Fiji time second bera make your SBS no bino ke sin understand ta na kataro kila tu I don't know how to operate the hoya I don't know how to operate the hospital bed kila please show me but then in the British mentality you just can be reserved ni the kila bakan ta bantua but the tarbang ko pakau lilo kai that's the weakness but America kila di European kila they ask they ask questions I'm just saying it's nice to kepkan around ni we was say ta kana kilkan da we say ta da we try dake da we buke Nakavia was several na valeu sar vinaka vakalevu temanda veta ke romai ve was itu kan go and non de ronga mai na ve longa new me vakani levu sarto na longa new tungo Amerika ia na longa new levu ndundu kan de kila ke ditu go na longa new ni venga ravi sena caregiving ka sama rota kitiko ni sa levu sartali tunga na ngoni toke sama indure rautiko na non caregiving agencies to vi toko ni takavata me vinaka tiko na yalo vakaliu ditu ngana ka ke na koe kandondo me na vakaliu ditiko venaka vakaliu sistandor ngai mai veto manitali tiko na ngona davanga ni via tala no mai kena sando ala tu na vata ngona nondo to vata keve na Radio Mbulando vata San Francisco. No valeu star sistema na valeu na kimni na warong tiko mai ni kalunga te tiko Pili ni valeu. Main things are kare. Tosa te ngana vili niu, ko ni dengo na vili niu. Ko ngā iato sa mitiko e na longa niu levu ndua. Waka nui ni vinaka tiko ani se venga na vanua o ni se ama tiko mai kina e na kavi vinaka ni wakarambuka ndi ndai singa levu tiko ni wakarawai. O ke mundo mai nonda, ni tākini o ni mbula vinaka tiko. Sa mai sivitongo na ono e na tinika 2 miniti e na Radio Mbulando vata San Francisco no manito kaningo una buninda kua, ni mbula vinaka, matan renren tiko mandanga se vadava.
Doyan rumina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay to tokan na buno ni kana. May namenta to ito niti, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Grabe ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Davoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende ni kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulutanga ni toso kiliw. May ibayong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 13 meniti na bay Singatu City, 7 na 5 na 10 meniti na bay Singamuniti Emerke. Nagdaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan Dundunga and Radio Bulanduma to San Francisco may kauti kenda batama. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana baga bitki me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani do itu na bundi ng dalos sa tabiok nakakana baga malangi me bakana steak bakayalo kina coleslaw nakarito sa wadha badina na kani kana kay itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na bani manray pai kay na bungatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram da ka nang wala ni kibalilo, tira po ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA.
nongu chisu, nongu banua. Rua vena vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Erto sanga yadamay na SkyTrade International. Ito sarang may longana si wati may barabi kakao manengangi kinando mo matadivale. Yung goro na nuruto bingarabi na SkyTrade International ni Kemandawa, California. Kinaway State Taliso. Na chase pack $5,000. Bulo pack $100 sa mangiti pack $500. Tingin sarang na bika o vinakanta ng dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi. Na valawa ka na bika taliso. Sa nga nisaw manika na lagi taladiyagi. Winter tarasaraw kina namba di telefone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sai ba diwa walu waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sai ba diwa walu member letter na namu oda era to sanga yado mai na SkyTrade International. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Wati ni wase ni rongo mai wal ni Songo ene kabi binaka ni wakarambukan dendai ni katini kadhiu ni singa ni vula Januari. Matai tiko ni tuku member leta tiko na wuli kasan tomani tali tiko ni mataka. Goe na wuli ni caregiving. Se na longa niu kero senge mai veital no tiko kina ki te amanda veta ene kavi ni kua. Wakai dhuru tiko na matai ni wuli ni ambaki ungo ronondolu rua sanga bula kawa ni HCA Caregivers Module 1. Wakai dhuru sartunga ni mataka ni karu sanga bula ni singa e Santa Rosa. Wakaroa i mai ungo ni karu sanga bula ka vitu ni singa ni vula Januari. Wakai dhuru tiko kina na Module 2 Practical Caregiver. Module 2 Practical Caregiver e na wakaidhuri talitunga na wanua watanga ke na tuku matai lalai ninge vei tartarani ke Nika Leonilangi e na Messenger. Tiko talanga koe na Messenger ke wakain renre ninge vei tartaramai vei au se na nonda tu watawatongo na Messenger na radio mbulando wata roni ona ngai sulia talangani nona namba sem ngai sema tikimani e na buku ni wakatataru member leta na wuli kasabebu ke sartiko wakalebu e na longa niu rongo lebu se na longa niu lebu ndondua kanda kila ke de tiko na ito ke inda sa mai wakaitiko tiko Amerika. Tuku katarawa o te talitungani tuku e adhara tiko mai e na nonde wasiningo na wata e kavi venaka ni wakarumbukan dindai go na ni wasotiao na matai ni nonda tō sota na Wulioti mai na LDS Church College mai Tamavua wekenda tō e California. Kena bibu na vole kata matai tiko ni nonda tō sota na Mbose na Wakakavi kana wakaidhuri tiko e na wakarombuka saranga mai ongo na karusanga bulu ka ono ni singa ni Januari e na wakaidhuri tiko mai na nonroi tiko na saumbuli na yau e na vitu diwa ndua vitu 43rd Avenue, Sacramento. 7917 43rd Avenue, Sacramento. Teko butiko e na vitu na kaloko ne kavi na teko bu na wakakavi o tiasa na ngai muriani na Mbose. Keni tuku matela lai rao ni o ninge vitartara ani ke serambali na ngasau si o seli na saumbuli na yau. E na vitukutuku e soe adhora tiko mai na nonde wasininga o na ni rongo mai wal ni Songo e na kavi vinaka ni wakarambukan dendai. Se mani songo dhabanga do tiko kina se ndo sengai lalawa takatiko me na tau yabu e na mbaki ungo se mani dhabanga na nomundo i tuba go e dona ngoni sala e rauni na vivu ke tiko ni kina na radio mbulando bata ke na mai kadhiwa ke wale tiko e ani na nomundo sasanga se na Mbose Mbeka na lotu ni tikina lotu ni asana ni wakota mai rauni na mai kadhiwa ke tiko e ani na nonde wasininga ona ni rongo mai wal ni Songo rauni binga me na Messenger radio mbulando bata Messenger se ni mbita talinga mai biau una buninda kua se vitali mata kimbau e tiko talinga na Messenger e na radio mbulando bata. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Mai batongo e ruasanga bulu ka 2 miniti me vitu na kaloko. Ene kavi venaka ni wakarambuka ndendai. Veke mani na dhalata na vetala noa rua na vetala noa venaka sara mai e ado tiko ene kavi ni kua e na nonda tō wata watongo na radio mbulando wata. Matai ke roa me vetala no tiko e ake na liu ni
kambani na Divine Group of Companies, Mr. Poasa Koroitamana, kiro me vital no tiko ani na bukunin bisinisi, na bakandurin bisinisi lep sarnaka, and rauni na vuli da kina, wekendana sa navu tiko mbeka me nduri endo na bisinisi, se na nonda mai sasanga na vanua levongo Amerika, ke na vesa i vura tali so. Se vikim tomo tanga me viti, tiko na wakana nanu ni wakandurin bisinisi, levu sarna ka momona, na wakasama momona mai wase tuka ni wekenda o Mr. Koroitamana, ene ka vini kua, ke wakao ni adha lata na vitala noia, ningai se mayani subscribe kina nito YouTube channel, Radio Bulando Vata YouTube channel, endo mbiu kede tuka ni kina, na vitala noa kede sara, se na porokaramu kede sara, endo mai rongodi tiko na nonda i wasininga o na nebe ka vini moni te kina wakarombuka, e amai na tolu kina vitu na kaloko, ia subscribe yani kina Radio Bulando Vata e na YouTube. Moni ngai dorongo da kina na vi programa iso. Wakatelanga kina ni roma vital no tiko na velonga new. Goendo na programa ka sa mai tekubu tiko na vida na vula saoti o te amai dengo toka bakali lai ka sange mai tekubu te talitiko se mai tomani talitiko. E nang bakiongo sange mai tekubu talitiko ni kua na irongo mai na velonga new. Kana rana sureti tu mai kina na be kawini wakarombo ko yani 75 na tini na miniti ernanga indo was sureti mai kina na roni tuko na lube viti kar samai tu Amerika e na be tambana ni venga ravi so na wirambeka kara mai nreiva tiko ravaka ulori tiko mai nandona state kina ndona state kila itu na truck driving se wirna sa mai daka tu ba nasi lebu tali tu ngana ngoni viti sara mai soti tu lebu tali ngana ngoni viti sara daka tiko na be rarani wanga buka so na be kambani ni wanga buka so na be longa ni ukede sara reva ni basi reva ni ambulance koya and then mai rongo itala no tiko kina na be wakarombuka and nonde wasininga ona ni longa niu. Sera kataravangona ve wakambula tuka ni kena ve sakara ya kata ni mbula vinaka Yvonne Lydia Isa. Happy New Year. Happy New Year Yvonne. Wakanuni vinaka tuka ni vikimuni and kavi ni kua wakatalanga kena ve tamanda veta. Mbula vinaka sista. Mbula vinaka tali vinaka wakalevu na wakaitavi mai na kavi ni kua. Senga talani ngula da vitiko na serengo pita tokei mbula vinaka pita mbula kesa ukona. Isa sandende. Oni taka ni ondo mbula tiko mai Ronald Park. Wakanuni vinaka tuka ani na vuku ni vili ni umbeka wakadhuru tuka na kavini kua wakatalanga kina ve sepa kotombalavu ni mbula vinaka yanu wakanuni vinaka talitunga ni vikimuni sista Suliana na Novu Lui vinaka wakalevu na sema tuka mai na kavini kua wakanuni vinaka talitunga ni kina bisinisi mai San Jose, unitaka ni toso vinaka tiko na sasanga, wakatalanga kina ve apa mbiu, ni mbula vinaka apa mbula Dasha Hidden Blood, wakanuni vinaka tiko ani vikimdo, wakatalanga kina ve mbeta vonokula. Vinaka wakalevu na sema tiko maene kavini kua, mbula vinaka falena, iwa mera mangiti sandende, unitaka ni onro mbula vinaka tiko, sengatalanga ni ngula dhavi tiko na serengo, turangayanu, Johnny Kisno, wakanuni vinaka tiko ani vikimni, turangayanu, mbula vinaka Anna Rose Hoyt, dende ngai oni sema tu mai onu itaka ni oni mbula vinaka tiko wakatelanga kina ve vini dhama ni mbula vinaka merengo roya wakanuni vinaka tiko ani vikimni na kavini kua sengatala ni ngula dhavi tiko ndi mai ko mai suva ni mbula vinaka sandende onu itaka ni ando mbula vinaka tiko mai Sacramento wakatelanga kina ve anamba tamba ni mbula vinaka serueni matei walu wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai Utah wakatelanga kina vikimdo i Leo, no taka ni ando mbula vinaka tiko. Sengatala ni ngula dhavi tiko na serengo nani se loki, ni mbula vinaka na ita. Happy New Year ani vikimundo, wakatalanga kina na Mbula Sacramento, do mbula vinaka na venga ravi tiko na mbula Sacramento, wakatalanga kina ve fitu i vanga, vinaka wakalevu na sema tiko mai fi. Happy New Year vikimundo. Na family mai Stockton, wakatalanga kina ve turanga na ita, Willie Roko tui viwa, nimbula vinaka Happy New Year talanga di vikimando na matavu vale mai Santa Rosa. Sengatalanga ni ngule dhavi tiko na serengoto kai Benji, nimbula vinaka, sengatalanga ni ngule dhavi tiko no ilai sa teira, nimbula vinaka, vili kesa lala ndindi,
vinaka vakalevu na sema tiku mai ne kavini kua, vakatala kina ve Emily vakawale, nimbula vinaka. Mbula vinaka mbola sarawanga, vakanuni vinaka tiku ane ve kiamani, vakatala kina ve pasipa, nene levu, mbula nau, mbula vinaka naita, Elizabeth sunguturanga, sandende, Happy New Year talangani ve kiamando mai Seattle, vakatala kina ve Egi, and varea vola kisuba, vinaka vakalevu na sema tiku mai, and kavini kua, Paula toke, nimbula vinaka, vakatala kina ve Chila Ruth, vinaka vakalevu na sema tiku mai na kavini kua, Nick Leonilangi, vakanuni vinaka na vuku ni vakarau kina vuli ni mataka, vakatala kina ve ini mbole, nimbula ini, mbula vinaka akusita mata na me, vinaka vakalevu na sema tiku mai na kavini kua, Selea Maliku Veli Wai, vinaka na sema tiku mai, vakambula talitungani vikimdo na kavini kua, vakatala kina ve Isireli tali mai kanadhea, nimbula vinaka, mbula vinaka Filipe Levadi, vinaka na sema tiku mai na kavini kua, Vakanuni vinaka talitungani vekimdo ke sara na matabu vale na Levadi mai wele kutu vakatala kina ve Pita Ramasima vinaka vakalevu na sema tiku mai Pita na kavini kua mbula vinaka Choana Tambua Mate isa mbula vinaka sista vakanuni vinaka tukani vekimdo ke sara na 24th Street mai Sacramento vakatala kina ve Sala Tunindao ni mbula vinaka mbula sala mbula naita Jim Osborne vinaka na sema tiku mai na kavini kua vakatala kina wana nongu favorite turanga neta la seru toke langi bula vinaka night bula sista vuki raf vakanduni vinaka tikani tukiti vesikula nimbula vinaka ke kemdo ke sara na na sema tiku mai na kavini kua vekemni ka usenga ni davuta ni na damuni rando tuku ngai ke nothing personal vakanduni vinaka tikani vekemni keve tools down se vadava ndo mandana kena da wir mai tau
sanga yadomai na SkyTrade International. Itabu sarangame longana si wati mai barabi ka kau manengangi kinandomu mata di vale. Iongoro na nuru to vingarabi na SkyTrade International ni Kemadawe, California. Kina Bay State Taliso. Na chase pack $5,000. Bulu pack $100 semangiti pack $500. Tinggi serangana vika uvina kasa na dalo na ika na matian na roro na bisiketa na sudu kenagi. Na velawa kena vika taliso. Sangan di sau menikana lagi telah diani. Winter terseranggo kina naba di telefone na diwan do ono. Ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Waya na diwan do ono. Ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Member letter na namu moda. Era ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na beile ledhi ninra. Wa turang yeme bakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua-rua talengakin. Nama kamay na toso ninga una kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na tindamaniti e viti na basing lutulebu. Siba na vaan na tindamaniti may yamarika na basing a bukalulu. Toso ninga una, vito konikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulondova to San Francisco, may Kauti Kanda Vatamay. JJ's Food Shack. Etigo kina na kakana boga bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabiok na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karito asa wadha badina na kani kana etigo talanga na nondo specials and the lomo ni madawa do tamba na Facebook na do ini tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungodi na bima manione na kabini bugululu bei Kemadawe, California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemadawe Viti. And a Radio Bulando Vata San Francisco. May Kauti Kanda Vatamay. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Dren-dren na tutu beto se aqui. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nung ni voli-voli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni voli-voli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21-12-ono saivarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonderto stoa kinanomu mati ni katumba. Ongko na Radio Bulando Vata San Francisco. May Kauti Kanda Vatamay. Sani, Yala.
Ia sandina sara mo wasota ni wakaturu ya na waini matango na radio mbulando vata samai votongo idio na miniti me vitu na kaloko e kavitiko ni wakarambuka ndendai ne katini kadio ni singa ni vulo January ni taka ni tosa vina katiko na kena garavitiko na vitavi so garavitiko se mani venga na vono ani venga garavitiko kina na kavini kua wakatela kina vikio mendo mai viti singa vako na kitiko wakandu ni vinaka tuku ni tunga mai ni tombi tiko na uda wakile talitunga na katakata ni nraki ia tosa kila vinakatu na nraki mai nonda wakanuni vinakatu yani keto maru takatungo keto e California na batambata baleta ia se merika tale so esa wakando mambula na nraki ra wakalolo matali o ira karalaku duru matiko na nraki da na nraki sua wakanuni vinakatu kane na kavini kua waka rongo tiko na sere waka samata kasar tiko na veka so wase tiko yani na kavini kua nonda to tiko pumai na tol na kalok me medo tiko ngo endona ka ubia waka bimbi takatali ka ubia waka ndreta tali tinga na kavini kua oyana nonda to sanga menda to Vese mati tiko wakamata bubale wakasamata tingo ya na 360 app levo nango na ondo mai wase tiko yani ia oyo matanga wakate kiau e dodon me una sanga me wakatabuli dio kinai baleta ni o tinga rosando tuko ni tiko no ngone lewa ni oyo matanga o senga tiko ni kilana kena waka ngataki se me rawani na reida ibe na bonu ero tiko kina na ngona waka me ondo lia di meki na bimba korona ngone ngo tiko ibe kango kambimbi menda na download taka se mo reida me tiko na nomo taliboni na 360 na app 360 yamandanga na app kito kila tiko wakamata bubali usenga ni kila na app da vondo batini lewu to na app na ngonongo ka as long as you know tiko ibe o tamamundo tiko ibe o kango kua ngani wakata ki ndona nungu sistaya tuku nuku e senga kiro me kua sarangani dhaka bikiro na 360 ongi tarun kua baleta tuno kua au sinivina kata mikila kua na ngono dhur kina vi rose moni madhao ni boli tiko na moni madhao ngo na ngona da lako dhuruma tiko ngo na kia na sawa kandomo mbula tu na kena kilai na nondo to livoli ve Ross ve Didi se ve TJ Maxx se ve ngana vono to livoli kina e kali le sara MBB da ke meto na ve ke le takatiko wakamatu vale na vono to tiko kina baleta na ngona da sala ko do romatongo e to sakela ke to na kena sa wakando mombula tu wakanu ni vina ke tikani na kavini ko te ndo talemanda na nonde tavisera ni berra ni tamai ve wakamode takitiko na serengo ono ve wakambula tikani kina ve Anna Rose Hoyt sandende vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua na ndau sema tiko mai na vengo na ke sara o nindo veto ko ni tiko mekina o vi waka vino vinaka tali tunga ve ke ke sara na
Leo ni nonda tō matapu wale na radio mbulando wata ka tō samai a dhawa tikongoa na wili levu ni vitu sanga vulu wakadhada na undolo. Ia sa mundu e tiko na wili levu ka sa ko ngā kilangana kalo na nongu wakawinwinaka. Kali wundina tiko na wakawinwinaka wiki omni sa nongu masu ni na sombu tiko na ana we wakalonga take ni na rongo di tiko na nomuni masu na nomuni ngangandre na we kawinaka kede dutuko ni to the righteous intentions of your heart. Balete sotalangana ngangandre sa we mbuto toka. Wakanui ni winaka tiko ani mbula winaka Dasha Hidden Blood winaka na sema tiko mai na kawini kua senga talani ngula davi tiki no TJ Nyumba Bula vinaka leli, wakanui ni vinaka talitungani, ana kawini kua ve mara ya kaisuwa. Senga talangani on dongwila dhavi tiko kina, na neto favorite dragon family. My gading, wakatalanga kina ve Vave sikula ke Atela, rombula vinaka da vindo veni, bula vinaka Anna Rose, bula vinaka Tedha, ke kimdo ke de sara mai Aloha Land. Wakanui ni vinaka tukani vi kimdo ena kavini kua, senga tala ningula da vitike no dhama rimbaro, ni bula vinaka Rabuama. Una numa nondarunga una. Sini rosi ko sambiu. Walangi osango lekina au mode bakada rakida tunambula senga tale nindua saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai mbola tangane Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andomona Mainanga una Daruveirai matakina Senga saga ni alirawa Otuvei au matakamila Ise sambo nongu liliana Mumba uvoleka rosivula Senga tale nindua Saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai mbola tangane diri ya wanandombo na una vambe kale endaruna sota tale isa sobo nangulewa movola matamai veya Banduana que me romo Ikundina na hilewa andomora Ikundina na hilewa andomora Au tuya wasaramai Mai mbola tangane Diri ya wanandombo Kauna vambe kale Endaruna sota tale Isa sobo nangulewa Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Viria wanandonomo Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Viria wanandonomo Seni watalili nongu ndalomani Viria wanongu wakana nanu Wakadhiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andomona Viria wanandonomo
Oi bertuna lawa na Inside Out yawan na radio bulan do vata nonda to beba kamaru ta kita lenga ya sama vitun do kena na kaloko sana mai dava talitunga kena na nonda wasini ngona vata and kabi benaka ni vakarumbuka ndendai onu taka ni nandua na muani madha benaka na muani madha ngo semani dava ngai tu au ni taka talenga ni na rauni nandona ngona meto mode matanga kena ke rua se tolu na yaua ni nonda to mode saramantanga boko na taliboni me kota lindona ka me vaso sate ke kenda to na moni madango o ke la sa nambo ndu na tosa vena koya wakandu ni vena ka talitunga yani ve kemni nangai sema tiko mai nangai tomboka tiko beka mai na buini nonda to programo ene kavini kua Sena lenga. Ngono ninga lalakina, ninga isikova taliani na nonda to YouTube channel, o na Radio Bulan Dua Vata YouTube, ke raunio ninga subscribe ani kina, e na veivu ke sara tiko vakalevu, na vei porokaramu ke de sara. Do mai rongo de tiko na nonde wasini ngono vatango, biu tiko yani na nonda to YouTube channel na Radio Bulan Dua Vata YouTube. Nomani to kaningo una vuninda kua, kalau ngata tiko na bula, me adava na ngauna to na gai vei rongo din domo tali tiko kina, ni te vakadiango toko manda. Rarani wanga buka mainanti, erui mosingina. Wakarauna bitala tala siria, ruya wasara. Dua na yang baki beya, sering belabundina. Elomani wanga buka mai tutu baga malua. Waini matangu ni wakana numiko tuinomulewa. Tunyana elomiko nandina enanomu bosa. Enabosani yala yala darua nakido butabata. Sena toka lawe loma Ndawuni reki Nyunga urongoda Nando mongu nogu lewa Haibakandei Semanitu Weyo waking alomani Tuana singa taleponi satangiri Meuka viviani Tabale musai rono mai viti Menungu daulo mani Dua ngana nawe kamu kemi tala noa Metalau dhaki Unawa tingu baleni nangisi Melaki laso uni Sengai olo tiko ngano gulako Sabi babilaki Sengani rawan yu busota mea doma Nanongu lako yani Usaka mida konda utuku na mai Oh mai lasutaki Ai kuri ni oda ke nongu nongu lewa au tangi Au mai na kita longu ana singa Nulako buniani Tuturu nawa ni matangu ni salalan dina Nondaru bale Thawang leka nongu thala veiko Nongu daulo mani Ni veka kere kubina kata lewa Aumbini ayani Mode toka mana nongu lewa Na nongu bagamau Nondaru nauna samburu wale tu Ngani bakanau nanu Kena sewa Nusenga nyulewa Nalo mamu nalo mani Mongai lo mani Koyan rausa Nalaki bagawati Mongai lo mani Koyan rausa Nalaki bagawati
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wa